woɓɓe maɓɓe arti hino barmina hino wondi e barmajje mun inta heyɗi sellaali on sayi nelaɗo maaki en iwti jihaadi ɓurdi welde fi ndi joni en heddodi e jihaadi ɓurdi sattude ndi ɓe saba e makki nelaɗo en yehi jihaadi ha woɓɓe goo hino wara woɓɓe goo heddoyke ton woɓɓe goo arti e hino barmina hino wondi e ɗin barmeji hay ɗin ɗon ɗi sellaali ko jihaadi honde kadi ɓuri sattude ɓuri ndiɗo ɓe maaki jihaadi nafse jihaadi wonki maaki wawdugol haɓdugol e kinɗo wonki maaki ko welatake kon tawde si tawi woni ko welatake kon na ko Allah subhanahu wa ta'ala jiɗi yarli Allah subhanahu wa ta'ala enen ko ɓuri heewde kon wonki kin koki nafa koki pusata joom makki ko ton a tawayna nafa joom makki neɗɗo noon o waawi piirdude e wonki makko kin wo o waawi kombatude e wonki makko kin wo tawata o heɓa imanu degerɗo neɗɗo a waawi tabbutude wawa haɓude wonki makki e ko welata kin wo heɓa imanu degerɗo fami no wonana wirde nen ɗo gandi polo fota inni wo e cuucal jamba ngal mana ngal ɗo ngal mutotako cuucal si tawi woni a jembu wona suusal ngal suusanɗa hoore ma ko ha seeɗa ni ayi mana gorgu ɗum jembota ko a immoto gorgu ɗum ko décision ferme ko neɗɗo waɗanta ɗum hoore mum ayi awa imanu adden wawi degerde o kadi a wawi degerde ko Allah subhanahu wa ta'ala ko imanu ma maɗa ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo en hino yaara embere imanu makko on ayi no embere imanu ma on no tiiɗiri o a tawi ko noon marirɗa martaba ka Allah subhanahu wa ta'ala ayi ko ɗum waɗi siɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e ɗiɗo pittandu wonkiji meɗen haray hiɗen torondira kadi no Allah subhanahu wa ta'ala wi'iri noon ko deftere makko teddunde ala wo e moɗon onon ɓeɗo julɓe sina si weeti mo kala e meɗen hino yaltude mana ko wonɗo sina haray ko wonɗo e halkude wonki mum e wonɗo e rinɗindeki ko honɗum noon woni yaltugol tawde hara maɗa hara ko halkugol kilɗo wonki muɗum ko so tawni an neɗɗo a ƴetti settere bimbi ha settere kikiɗe ha toute la journée ñallal ngal fop tawi woni an ko doganɗa kon fop tawi woni a gollali ko andanɗa hoore maɗa ko tawoyta a ardinali hay hunde ko tawoyta e janggo mana a gollanali hay fof si ɓawo mayde nde si tawi woni angilandema bimbi ha kikiɗe ñallal ngal fop ko fi aduna tun doganɗa on andi haray ko ɗum ɗo woni yeebugol wonki muɗum ki hay si tawi woni wona joɗugol wagotuji ɗin joytu ɓay hiɗen andi no wode men ɗo bo si tawi woni yaltiɗo ñallal ngal tawa heɓugol hay heɓugol tan joolugol wagotuji ɗin tutaw ko probléme ayi jonnon si tawi woni hay joolugol wagotuji ma ɗin ko probléme ko no wata hewtitirde ɗon ko no heɓirta tan bimbi exemple ɗo a yaltuta heɓa taw hay si tawi woni ko jujju goto janggaɗo si yalta kama si a hewtiti kadi awa heɓa hay ko jujju goto janggaɗo kadi ko si waliɗa mana si weeti bimbi awa hay si tawi woni na bimbi eɓɓana an kadi e nder ñallal ngal fop hara ñallal ma ngal feƴƴiral ni tun fi aduna tun hara heɓali hay soko leere goto an kadi ko heɓanɗa tan diina ma kan heɓanɗa tan fi ko hikkinanɗa hoore ma yeeso janggo sina ɗum an si tawi woni ñallal ngal fop tawi woni ko fi aduna doganɗa ko ɗum haray woni haray mana ko ɗum woni halkugol kiɗo wonki muɗum ayi nde tawde noon ɓayɗen andi pellet oɗo aduna meɗen ko yen ɗaɓɓir fino ko ya ɗaɓɓir aduna on ha wawa rewde Allah subhanahu wa ta'ala no wawira rewde Allah subhanahu wa ta'ala joni noon si tawi woni a wata wonde ñallal ngal fop an amara hayso ko leereji ɗiɗi leereji tati ko ya andinoɗa kaɗo diina maɗa hare ɗum ɗo woni welsidare woni e jokkugol wonki mum kin e ko welatake kon
si tawi woni a ƴetti settere bimbi ha settere kiikiiɗe yiɗa gollande aduna lendi ha e dimanche an ɗum ɗo ñalɗe semaine on fof ala hay journée goto mo wata yedde andirna ka ɗo diina maɗa wallahi ɗum ɗo haray ko ɗum woni halkugol wonki muɗum kim ayi haray arinɗi nalkiɗo wonki maɗa immorde e yiite si tawi woni exemple ñallal ngal fof a heɓatan jour jeɗe kono awa haysi ko samedi e dimanche heɓan oɗo semaine haysi koye lereji tati lereji nayi ko yata waɗa andinade ka ɗo diina maɗa ko watti e ɗum kadi ɓeɗo sonnaɓe meɗen yoɓe kato enen duhiɓe ɓen katen no ɓe andira ka ɗo diina no woniri noon Allah subhanahu wa taala ni kamɓe sonnajo ko umma e tawde nde gorko on kadi si tawi woni o yalti ko mana si gorko on yalti o mara tan ko oɗo suddiɗo woni heddade ka suudu ko oɗo woni heddudade e ɓeɗo fayɓe ko oɗo sonnajo ha mana ko kanko hani kippude ɓeɗo fayɓe est ce que ɓe jangi arta si ɓe jangi ɓe arti o dartinaɓe mana piiji buyno woodi ko sonnajo on kippi ka nder suudu no woniri noon Allah subhanahu wa taala hino jiya e ñande janggo ko oɗo sonnajo layntoroyte nder suudu moodi makko ndu jawdi ko moodi ma ɗaɓɓoyta adda kon an oɗo sonnajo a landitoroyte ɗum ɗon eyi nder suudu moodi ma ndun an oɗo sonnajo a landitorte ɗum ɗon eyi kono si tawi woni sonnajo on o faama l'islamu haray no wawa daranade ɗum ɗo haray hino satti si tawi woni moodi makko yalti haray mo andi ɓawde moodi makko yalti mo andi ko honnum o hani daranade a tawi metata fi kono si tawi woni haray e sonnajo ono toon haray mo hawjino moodi makko yaltira ka suudu toon o heɓano kipira piiji makko go piiji aduna yankoji harawna ko Allah subhanahu wa taala halfinima kon haray hina metti fi ayi ɓayno tawa e oɗo sonnajo kankadi janggo piiji ɗi Allah subhanahu wa taala landitoytomo jawdi moodi makko ndin ko moodi makko addi ɗaɓɓe ka nder suudu kon kippugol ndin jawdi ɗon harande yeebaaki ɗum ko farilla e hoore makko kanko sonnajo ayi ɓiɓɓe ɓen ka nder suudu kippugol ɓe neyaɓe neydi moƴƴiri kipano ɓe jangira si ɓe yehi ɓe janngoy ɓe arti dartingol ɓe si tawi woni ɓe waawi ɗum ɗo ko farilla e hoore sonnajo ayi kono noon si tawi woni mana gorko on wo debbo o fof mo daway bon ma déjà sa dari ko ata e sonnaɓe go hara ɓe jogui charge ji ɓuuri hay gorko on ay hara ɗi piiji ko woni adduganede fof ko fi aduna haray ɗum ɗo woni welsidare ay ko ɓeɗo nelaɗo maki no huti mo sappo mum mo gotum mum fooli sappo muɗum ay si a darti noon haray so a darti majorité sonna e men ɓen ɓe woniri noon ha galleji a taway hino hulɓini ha so a daari a taway angal famugol l'islam on hino manki mouradu moƴƴuru ɗum ɗo noon enen wore ɓen hiɗen maari par responsabilité ayi par ce que si a addi sonnajo on ko andu a darade andinamo mo hani daranade oɗo l'islam si tawi woni kanko o anda fi muɗum ayi si tawi o ley mo andi fi muɗum o daranto fi muɗum par ce que mo andi ko farilla e hoore muɗum si tawi woni o anda fi muɗum haray an oɗo gorko ɗa hani darade no o famira fi muɗum ayi ko waɗi si a daari piiji boyi hino hawni ɓay sonnajo piiji boyi no hani no duwa ko hani daranade kaɗo dina o darana e ɓeɗo ɓiɓɓe ayi kono sa daari ay fiyakuji maɓɓe ɗin hay so tawi woni bobo maɓɓe nawniɗo taw hay moccugol bobo nga tawa hara tawi koyeɓe doggu ɓe yaha karama koyen to moccana men o bobo amen ça fait déjà o anda hay l'islam on taw ay sina ɗum ko ɗum ɗon ɓuuri fanɗude ko sonnajo hani andude si tawi woni hara bobo ma hara o nawni hay sonnajo taw andugol hay ko bobo o moccirte hara dogguinaɗo on karama ko hara ko ɗum ɗon ɓuuri fanɗude e ko sonnajo hani famude e nder galle ayi kono si tawi woni on tigui fama l'islamu hara hino hawni ɓiɗɗo ma si tawi woni o yalta e bimbi hino hani ko duwaɗa janggude e mawloɗamo si o yalta ay ɗum ɗo fof no duwa e piiji ɗi sonnajo hani daranade ɓiɓɓe ɓen mana daranagol ndiɗo jawdi moodi muɗum si moodi mum yalti e kippugel ɗo ɓeɗo ɓiɓɓe ɗum ɗo ko farilla e hoore sonnajo hara ɗum ɗo kamɓe sonna en ɓe hani wattande yiila e ɗum ɗo moƴƴa nam bada auzu billahi min ashaitanir rajim Allah subhanahu wa taala wi innal lazina ande no ɓen dey kafaru yedduɓe
lan tukhniya anhum nafoytaɓe amwalahum jawle maɓɓe ɗen wala awladuhum wona ɓiɓɓe maɓɓe minallahi ka Allah shay'an hay e hunde. si tawi woni ko ndiɗo jawde ɓeɗo ɓiɓɓe wonɗa dogande fi aduna, Allah subhanahu wa ta'ala wi andu ɗum ɗo wawatama nafoyde ka Allah subhanahu wa ta'ala nde sina honno illa man ata Allah bi qalbin salimi. sina hara ndi jawdi maɗo e hoore ko ɗaɓɓatandi kon kadi a darayne hoore dina Allah kan. oɗo ɓiɗɗo ma a addimo aduna ɗo a woni sabu addugol mo ka aduna ɗo daranoɗamo kadi ha o anda ka ɗo dina ko ɗum ɗon tum watama nafude. si a moɓiri ɗo jawdi no moɓirɗa wota e hoore angal famugol kalɗo dina ma heɓiɗo ɓiɓɓe honnunde a faminali ɓe kaɗo dina yandu ɗum ɗo lan tukhni anhu amwaluhum wala awladum minallahi shay'a. jawde ɓiɗɗo nafoyta ñande janggo hay fusi. woni wa ulaika ɓeɗo hum kamɓe waqudunnari koɓe huɓɓitoroyte ɓe yiita. ka da'abi ali fir'auna ɗum hina wawi wa fedde fir'auna. wallazina e ɓen min qabul hin aditinoɓe ɓe ko waɗi kazzabuɓe fennino bi ayatina aya jamene fa akhazahumullahu Allah o nangitiriɓe ɓe zunubihim sabu bakkatuji maɓɓe ɗin. si a wakkilike ɗo ettiɗo bimbi a dogi fi ɗaɓɓere aduna tun fi ɗaɓɓere mbuuɗi tun ñallal ngal fop akki paale fi no famira kaɗo dina ma hay fusi an woni kaɗo dina anda hay fusi andi ko ɗum woni kazzabu bi ayatillah ko ɗum woni fennugal ayaji Allah ɗen. sina ɗum ka wakkiliɗa dogalngol fi aduna ɗon a wakkilo ɗon kadi dogalngol fi no famira kaɗo dina maɗa. ko ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala ni fa akhazahumullahu Allah o nangitiri bi zunubihim sabu bakkatuji maɓɓe ɗin. wallahu Allah sadidul iqabi ko o sattuɗo lette. qul wi'u lillazina hina wodani ɓen lillazina eɓen kafaru yedduɓe sa tuhlabuna hiɓe sata foolede. ɓe sata foolede wa tuhsaruna ɓe moɓoye ila jahannama faade ka yiite jahannama wa bi'sal mihadu o jahannama noon ngenge boni ruttorde jahannama boni werde. faame ɗaɓɓugol yaltugol ɗaɓɓa dépense ɗaɓɓa no surora ɗum ɗo ko farilla e hoore neɗɗo on. kono noon faamugol diina kan ɗum ɗon woni priorité e hoore neɗɗo on. a kattoto faamo ka ɗo diina kadi ko ɗum ɗon woni priorité o neɗɗo wota dogan fi aduna on tun. sa dogani aduna on tun a doganali ka ɗo kadi dina famira ka ɗo diina maɗa ko ɗum ɗon woni perdi. par ce que ñande janggo alantoytake fi ɗeɗo jawle ko landiteɗa ko fi ka ɗo diina maɗa. kadi kana lakum gongi latanike on ayatum mande fi fi'ataynil fi'ata fi fi'ataynil tagata e feddeji ɗiɗi. fi'atum fedde goo tuqatilu hinde haɓa fi sabilillahi fi lawol dina Allah. wa ukhra ndeya fedde kafiratun ko heferaɓe ko yedduɓe. yarawnahum hira a andirayɓe mislahum mbadiji maɓɓe ɗin rahayal ayni mbadi gite. no woodi ɗo buy wallahi sa yiiɗo alhaaliji maɓɓe ɗin a susata darade inna ɓe ko heferaɓe ɓe ko yedduɓe. kono si a ndaari alhaaliji maɓɓe ɗin a taway tigi 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 ko ɓe heferaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala sappina ɓe wurana sappine to inni ɓe ko heferaɓe a ndaara tawa golleji maɓɓe ɗin e golleji maɓɓe ɗin heno yaade fusti ala ko seydi. ko ɗum o wi yarawnahum mana hiɗa a andiraɓe mislahi mbadiji maɓɓe ɗin ra'ayal ayni mbadi gite. si a yii golleji ɓe woni e golliri ɗo tun e ɗiya golleji ɗi qur'ana sappina to inni ɓe ko heferaɓe ko yeddiɓe a tawa golleji maɓɓe ɗin ko gotum. Allah subhanahu wa ta'ala wi noon yu ayyidu himo sembinira bi nasrihi ballal makko ngol man yasa'u on mo o yiɗi. wayni inna fi zalika tabiti ɗum ɗo noon la iburatan ko tasakuye ko waaju li ulil abusari wonande joomiraɓe nendillaji yi'ugol ngol. yi'ugol neɗɗo anda hi
pellet golle oɗo ɗen hino lundi ko Allah subhanahu wa taala wi kon, hino lundi ko nelaɗo wi kon. ɗum ko okkede tasakuye ko jomiraɗen haqqilla nendillaji haqqil yiwgol ɗen. on andi Allah subhanahu wa taala wi ɗe gite ɗo ɗe wumatagoy. ko gite ɓernde woni ko wumata. so tawi woɓɓe goyno daroɗo ɓen ko Allah subhanahu wa taala andi fewɗo. kono noon si a jangi alqur'ana a faami alqur'ana an tigiri si a yalti e suusete on a wawa sendidirde feweɓe ɓe fewaɓe ma déjà hara hiɗen faami tigiri ko sattinare tun, sattinare gite tun, yorere wonki tun, ma cuɗalngol seytane tun wonano woniri noon seytane yimɓe ne woodi seytane e iblisa kadi ne woodi minal jinnati wannasi. seytane ko jinna e yimɓe. iblisa kadi hino mari fedde immorde e yimɓe ɓen walitotoɓe mo e combatugol kaɗo diina. sina ɗum sewti nokkiyel go an tigiri harayɗe sendidiri feweɓe ɓe fewaɓe. ayi kono sina jomiraɓe haqqillaji ɓen ɓe wawata sendidirde ɗum ɗon. o wi zuyina cuɗanama linnasi wona nde ɓen hubbu shahawati yiɗugol beleɗe. ayi yiɗugol beleɗe. kala ko wowluɗa ko Allah andi fewɗo, ko Allah andi nato alijanna. ayi kono safe janguɓe ɓen si a yi hiɓe wowlude hiɓe wajade safe janguɗo kañum intérêt makko ko yo message on feƴƴu rek. ayi si jaɓama ko wona e wajeje kon si jaɓama ko nafa men en fof ko nafa waajiɗo e waajaɗo fof ko ɗum woni ko ɗaɓɓuɗen. ko janga kon ko yo gollitire. ayi bon kono noon wona forcé e hoore karma koɓɓen koma jaɓe koɓe wawi ko yottingol. ayi ko waɗi nelaɗo Muhammadu sallallah sallam o darinoke o wi ene mi yottini diina kan, ene mi suuɗali hay foyi, mi sikka mi janfaki. ɓe wi mana kanko hande kadi o laaɓi. hiɗen andi ñande janngo nelaɗo kala e mofte mum ɗen aroyay daro. Allah subhanahu wa taala darna nelaɗo mi nelunoma e ɗe mofte ma, a yottinno ko mi neluma kon. nelaɗo ina mi yottinno. ayi nelaɗo ɗon kankadi pelle sewno hara o darna ɗon hara o yottinano ko nela kon ma hara suudono toon gootum kankadi kanko Allah subhanahu wa taala ɓe waɗa kontarande. ayi joni noon si tawi woni nelaɓe ɓen ɓe yottinno netti ɓe yottinno ha timmi ɓay hiɗen andi nelaɓe ɓen ɓe fof ma ɓe yottinno ko ɓe nela kon ɓe suuɗali hay hunde. nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kankadi o dari o landi o ene mi yottini dina kan al yawma akmaltu lakum wa raditu lakumul islamu dina. ayi joni noon mofte ɗen kamɓe kadi konto probléme on woni ɓawde nelaɓe ɓen nelino yottinno onon kadi on jaɓuno hutorɗon probléme on ko ɗon. ayi min jaɓuno men hutore alhamdulillahi rabbil alamin min nanono kono min jaɓano. ayi ɗon kadi haray ko ɗon nelaɗo noon kanko haray hujja makko on iwi. ayi par ce que o yottini. hiɗen andi ɓe yaka suratul bagara to innano ɓoota nangoye liƴƴi ɗin e asewe. ayi janngoye ɓen ari waajiɓe wolani ɓe haaronki inni Allah subhanahu wa taala harmini nangogolle liƴƴi ɗin e asewe wota on yaw. ayi ɓe wolana ha ɓeronki ɓeyni minen de min nangoyay. ayi ɓayɓe fokkiti jannguɓe goo immi jokkiɓe woni e waajagol ɓe. ayi foɓɓe goori ɓeyni ene ko honnum waajantoɗon ɓe Allah subhanahu wa taala halkata ko honnum waajantoɗon ɓe Allah subhanahu wa taala hade tertoɗon ɓe Allah subhanahu wa taala halkoyaɓe. ɓe wi ko ittugol hujja on e hoore amen. ayi par ce que an jannguɗo on siɗa reeni bone on ɗon a wowlalimo ha bonɗo on bonnoyi bone on lorre kan artoya e hoore mon on fof. ayi ko ɗum waɗi ɓeɗo karama koɓe ɓe wawata jooɗade kamɓe kadi ɓe on bakkundule maɓɓe ɗen tum ɓe fanka ko maɓe jaɓaka ko maɓe wowla. par ce que kamɓe kadi angal gandal malngal Allah subhanahu wa taala okkuma o landitoroytama an kadi ngal ñande janngo ngal gandal koma an kadi ko honnum wonno ko gollitirɗa ngal a andinno yeru ko anduɗa kon. wayɗa andi nelaɗo maki moftanɗe fof ko ɓuuri moƴƴude fof ko on andinɗo ha gayni andini kadi. ayi
nafa gandal mangal ngal ɗuuɗingal fanɗi an kadi ko sa weɓitani jama on ko annduɗa kon no gasa hay si o gooto fewira sabu maɗa ɓay nelaɗo maaki ko nde neɗɗo gooto pette fewirta sabu maɗa ɓuri moƴƴande makko woni e aduna on e ko woni aduna on kon fof nokku goo e maaki ballihu minni walaw bi aya yottina nelan haysi ko aya gooto ayi karama koɓɓen kamɓe programme ɓen o l' essentiel on kamɓe koye message on feƴƴi rek si ɓe yettini hayran si jaɓama alhamdulillahi rabbil alamina si jaɓaka kamɓe hujja e wiye hoorema e par ce que ɓe andi kon ɓe yettini ayi andita noon neɗɗo kala e mofte muɗum daray to ñande janggo hi ɓe nelaɓe nelano e mon ɓe yettinno nelaɓe ina hi pellatti men yettinno ɗum ɗon qur'ana seediti ke nela e fof maɓɓe koɓe nela kon ɓe yettiniɓe suuɗali probléme on ko honto est ce que enen nela e muɓen en jaaɓi en gollitiri probléme on ko ɗon ayi ko ɗum wayi ɗo zuyina cuɗanama linnasi wona nde ɓen hubbu shahawat yiɗugol beleɗe aduna ay minan nisa'i immorde e rewɓe wal banina e ɓiɓɓe wal qanatiril muqantarati e jawle konteteɗe waalo konti banquiére ji ay mina zahabi immorde e kanŋe wal fiddati e haalisi ay wal haylil musawwamati e katti kattije innen katti kattije pas zéro ko ɗum woni wal haylil musawwamati ay mana ko ɗum ɗo cuɗana yimɓe ɓen hannde mo kalano ko mapori hannde ko onno mi heɓirta e sonnajo labaɗo taw hara si foppu yalti sonnaɓe ngo ɗudde si yalti taw hara ko sonna am ɓuuri labede hara ko ɓeygu am ɓuuri labede mo kala ko ɗum ɗon combatugol hara mo kala ko sago mum si sonnaɓe fof tummodire ene hara ko ɓeygu kaari ɓuuri labede ay ko ɗum tampine en hannde ayata hay goto hino mapo ɗo fi hoɓugol jooma diina ko darugol ɓurɗo labede wo ay ko ɗum waɗi si rewɓe labaɓen hannde ɓe haajaka ay no falɗi ɗo sawatnalil hannde sonnajo tawara mo laba ha jogiiɗo ngari ha tawa himo ñiiɓe dewgal ay mo anda tarata ko fanɗi fanɗi o heɓali dewle ɗiɗi dewle tati dewle nayyi ay par ce que ko ngari maɓɓe kimɓe woni e yeeyude bon ko ɗum wayi hino cuɗana en yiɗugol rewɓe ay minen ni sa immorde e rewɓe wal banina e ɓiɓɓe wal qanatiril muqantarati e jawle kontete e jawle konteteɗe waalo ay oyni zalika ɗum ɗo fof non mata ul hayati duniya ko gurdam hol aduna koko lannata ay par ce que sonnajo siko fi ngari makko kin ngari ki bontay kin naaki ko luttatano ay bon jawdi ndi luttata ay ko sa ɗaɓɓa e jawdi ndi yaha ndi acce walla si a yaha e accande kono luttata ay ko ɗum waɗi hoggo Allah subahanahu wa taala wi on fopp moɗon ko miskinaɓe sina on momi alɗini ay par ce que sa heeɓi ɗo jawdi honnunde ñande hootata o ñande mayɗa o ñande mbayɗa kono ardunoɗa aduna ɗon ko non oto kadi hotirta ay bon hita woni noon andi e jawle e dogunoɗa moɓuɗa ɗo fop hiɗa wakkilino dogal ngol moɓa ɗo jawle e hoore ɗum fof kaɗo fi diina maɗa a kipali fi ɗum ɗon fes fino andira diina fi kaɗo diina ma a kipali ɗum ɗon fes bon waloɗa acca ɗe jawle ɗo haray intérêt ko fi honnun ɗum haray intérêt ko ko dogana ɗo aduna ɗo haray intérêt ɗum ɗon ani ɗum ɗo fof ko gurdan aduna wallahu Allah indahu kaka makko husnal ma'abi woni moƴƴude ruttorde ayi kala ko dogantaɗo fi muɗum woni ko sonnajo woni ko fi nde ɗaɓɓere jawdi hikkin diina kan yeeso ay hikkin diina kan yeeso diina kan woni priorité taw ay par ce que Allah subahanahu wa taala wallahu Allah indahu kaka makko husnal ma'abi woni moƴƴude ruttorde ay woni wiw a unabbiukum ene on accay mi humpita on bi hayrin ko ɓuri moƴƴude min zalikum immorde e ɗum ɗo honnum sonnajo labaɗo kañumma e konti banquiére ji e otoje katti kattije e ɓiɓɓe oyni on accay mi humpita on ko ɓuri ɗum ɗo oyni lillazina hino wodani ɓe itta qaw huluɓe Allah inda rabbihim ka joom maɓɓe
jannatin aljannaji tajri hino ila min tahtiha sengole e aljannaji ɗin al anharu canɗi. ayi mana canɗi hino ila kala sengo aljanna hino ciya e muɗum e caangol beere, hino jiya e muɗum caangol njuuri, hino jiya e muɗum caangol kosan. mana ko wiyete aljanna hino wawi ko wiyete jardin kon mana ko nda kono hara hay fusi ala ko manki fusi ala ko manki ton o inni khalidina fiha ko ɓe luttinteɓe ton kadi mana neɗɗo so tawi woni a naati aljanna hay hunde ala ko sunantoɗa hay hunde kadi ala ko harminanoɗa piiji ɗi andanɗa hoore ma hino harminano aduna ɗo ɗin fof ɗum hino dagina ton. ayi ko ɗum waɗi so inni aduna ɗo kañum ko kaso julɗo ko aljanna yedduɗo aljanna keefeero. so mbiɗo jon noon keefeero en inna ko ɓeyato tum ɓeɓe seedaki ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun rasulullahi ko honɗum woni yeddugol ko honɗum keefeero. sa ndaari ko honɗum nalaɗo ma ɓeyni ko honɗum woni hakkude julɗo ko honɗum woni hakkude julɗo e keefeero ko honɗum seedani hakkude julɗo e keefeero ko julɗoyagal ngal julde nden ko honɗum ɓe ɓeyni sa acci to julde aman taraka salata fo wa kafirum kala accuɗo julde o woni keefeero o woni yedduɗo. joni noon ndaare hino woodi ɗo buƴe meɗen tawata hara golleji maɓɓe ɗin hara si waɓuto on hewti hiɓe mari priorité ɓilen accutugol golle maɓɓe ɗen ya juuloya mais sabu himmi aduna on hara hiɓe hittini fi ɗaɓɓugol mbuuɗi ɗin hara ɗo hiɓe hittini fi accutugol hara ɓe hiɓe obligé kontingol golle mais ɓe obligé aki accugol golle ɗen ya totta waɓutu maɓɓe on. ayi harale sa ƴetti secteur bimbi a gollay ɗon ha 1h30 2h si waɓutu fana hewta ƴetta secteur bimbi golla ɗon ha e 2h akkutugol ɗon juula 15 minutes totta waɓutu allah on tawata hara fi geɓel aduna hiɗa townitani ɗum ɗon hiɗa acci ɗum ɗon fa kadi kafara a yeddi bon ilandema ɗon kadi mana waɓutuji ɗin hino yaaji hakkude waɓutuji ɗin hino yaaji kono hara akkudugol ɗon ma déjà ɓen hara ko ɓe julɓe tigi tigi hara ɓe ala e golle hay fusi hiɓe jooɗi ɓe wakkili jooɗagol ɗo kippa fi affaire aduna ça fait no woodi e ɓe gandanɗa hoore ma hannde ko julde ɓe considéra ɗum ɓe considéra kamɓe ɗum ko goɗɗum joni noon ɓe wi nde ɗo julde ko nde ɗo woni sakude voyage neɗɗo on piiji ɗin e ɗuɗude ñande janggo ko nde ɗo julde adete vérifiéde julde nden sinde vérifiama tawi nde timmali korka daaretake hajju daaretake sadaka daaretake piiji ɗi 9 daaretake alhamdulillahi rabbil alamina hande enen jeeɗi ɓen ko homɓe moɗen woni respectere ɗi waɓutuji no ɗi hanniri noon no allah subahana taala wino noon inna salata kanat alal muminina kitaban mawquta nde ɗo julde e hoore julɗon ko nde windande signa tampa ko hombo respecté ɗum ɗon e nder 100% sa daari ko jalo heɓata ko hakkude juuloɓe angoro e juuloɓe fanara juulata alansara en tout cas juula no yiɗiri wo yenande juuloɓe ɓe juulata kay ɓen ɗon kan hino compte julde sans fou ko dara ko inda ko allah andi nato yo waali janna ayi ko ɗum o wi walahum o ini lillazina wodata ɓen ittaga huluɓe inda rabbin kajje maɓɓe jannatin aljannaji tajiri hino ila min tahatiha sengole aljannaji ɗin allah haaru canɗi khalidina fiya ko ɓe luttinoyteɓe toon wa aswasum e sonnaɓe mutahharatu laɓɓinaɓe mana neɗɗo si tawi woni a naati aljanna wiɗen taw piiji ko harminano aduna ɗo kon fof hino daganima on faami e sonnaɓe laɓɓinaɓe ko ɗum allah subahana taala fandi e ɓe sonnaɓe laɓɓinaɓe ɗo ça fait si a naati aljanna an gorko maɓɓe on ɓe anda kamɓe gorko goosi no woodi si wona an ko ɓeɗe woni sonnaɓe laaɓuɓe par ce que sonnajo accowo moodi mum yahana gorko goɗɗo goo oɗo wona sonnajo laaɓuɗo o wona sonnajo laaɓuɗo
ko sonnajo hon bonon mbawata faamude andugol musiba accugol e moodi mum yahana gorko goɗɗo goo ko musiba ko tawni ɗo jangi diina hiɗa faami l'islam tawni a faama l'islam a tawa ɓe goo ko ɗum ɓe ɓuri yawitade ay o haaduma al haidina no waywa ɓeya no wayi woni Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗum andi no wodi woɓɓe goo ñande janngo si ɓe addama haa ɓe hewtinama ka dambuɗe yiite malayka ɓe jogiiɓe caabi dambuɗe yiite ɗen si ɓe fokkiti sottugol ɓe darna ɓe taw ɓe ndaara ɓalli maɓɓe ɗin ɓe annda pellet ɗi ɓalli ɓe wallahi ɗi ɓalli me ɓe nge yiite har ɗi ɓalli ɓe nge yona hay ko nge metta hay nde wootere ay malayka ɓe ndaara ɓe haa ɓeyna ɓeyna ene onon ko honnum jokkuno ɗon ka aduna ko honnum jokkuno ɗon haa tawi onon on mara place sinaka yiite ɗo ɓeyna haaduma al haidina minen men joɗine ko tum meɗen jumpa wondude e jumpoɓe ay par ce que ɓeɓe anda si a anda hunde nden ko nde musiba kono wata rentorde e mayre ay joni noon a wawi andude danse allah ngo a wawi andude kamba allah ngo si tawi woni ɗa andi kaɗo diina tawi woni on tigui anda kaɗo diina o haaduma al haidina ko jumpugol rek anda e hunde no renora ay ko ɗum waɗi ɓeɗo sonnaɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko raɓɓinaɓe ko woni ko ɓe laɓɓinaɓe par ce que kamɓe ɓe anda gorko no woodi si wona moodi maɓɓe ayi wa ridwanun e welaye minallahi immorde ka Allah hiɗon andi ñande janngo si Allah subhanahu wa ta'ala nemini yimɓe aljanna ɓen ha gayni o inna ko honnum mankani on ko honnum heddi hande kadi yimɓe aljanna ɓe ɓenna modi Allah subhanahu wa ta'ala ɓenna joni fusi ala ko manki ɗo hande kadi goo piiji ko ɓe deginano adna ko ɓe harminano adna ɗo kon fof hino woodi hande kadi toon juuletake toon hooretake caaɗi beere toon a yarira e beere no faalira piiji ɗin 9 e 10 kala ko faalaɗa golle ala toon kala ko faalaɗa ko ya miijo tun ara hino sonnaɓe hino woodi rewɓe hino woodi a toŋanaka ɗum ɗen rewɓe ma ɗon kadi a hulahi ɓe accuma yahani gorko goo abadan ay ɓeyna Allah subhanahu wa ta'ala yoni o wiya hino woodi on say kanko noon Allah subhanahu wa ta'ala o ara o feeña yimɓe aljanna ɓen ɓe yiyamo ɓe anda ko woni Allah subhanahu wa ta'ala ko o tagunoɓe addi aduna ɗo ko o taguno yiyete ko o tagi aljanna ko o fordunoɓe si ɓe golli moƴƴere ɓe naata e aljanna ɓe yiya ɓe anda Allah subhanahu wa ta'ala ɓe anda ko kankoni ɓe yiya Allah aynayni ay ko ɗum ɓeyni wa ridwanun e welaye minallahi immorde ka Allah oyni wallahu Allah basirun ko o reenuɗo bil ibadi jaa e makko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala jaa e makko ɓen kanko himo reeni en enen fof hay hunde ala ko wirnani Allah subhanahu wa ta'ala ala ko suuɗani Allah subhanahu wa ta'ala wonano wiiri noon wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagirali yeɓe e jinnaji ɗin si wona yoɓe rewan ma uridu minkum min rizqin inna allahu huwa razzaqu zul quwwatil matin ko dogeten ɗo fi aduna hu aya ɗo joni goɗɗo ilande makka heɓuɗa fayda 15 ans 20 ans 15 ans oɗa doggol fi affaire aduna woɓɓe doga ɗo fi aduna ha maya hara heɓali maya e miskino yagal ay bon woɓɓe ɗaɓɓay ɗo ha hewta ka mayata ɗon si Allah subhanahu wa ta'ala okkara ɓe jawdi ɓe fuɗɗo heɓde jawdi ndin tun ha ɓe fuɗɗo évoluer tan ɓe waloɓe maaja ay joni si a andu no pellete a ɗaɓɓay ɗo jawdi ha koye miskinoyagal mayata andi a tampintano hoorema a jottono tun inna moodi ɓay mi andi simi mi heɓata yomi joɗɗo mi fawtina hoore am ay kono hino wakkiti ɗon hino gurugurunno tun ma si a andino a fuɗɗotono ko heɓuɗa 10 ans ko a fuɗɗike ɗaɓɓere a ɗaɓɓay ɗon ha heɓa 20 ans 30 ans si heɓa jawdi a jottono ha ɗin duuƴi ma ɗon hewta ka heɓata jawɗi ɗon simmoɗa ɗaɓɓa a faami bon kono ɓay ɗum ɗon fof a anda hiɗa gordugordunno ɗon hiɗa ɗaɓɓa tun ɗum ɗo hollima ko Allah subhanahu wa ta'ala woni arsiko ko neɓuɗa gordugordunnade ɗo ko neɓuɗa gordugordunnade a heɓa tasina tonin ko Allah subhanahu wa ta'ala fodunoma kon joni noon Allah subhanahu wa ta'ala ko heɓata on arsike ma on e mayde ma nden alhaaliji ma ɗin fof ɗum signede tampe ka tegenene on tigi bala on tigi no laaɓa yaasi ay ngar rewruɗa won ngar rewruɗa
a heɓata ko ɗum waɗi ta en kun aduna hun ɗo wona wari inna mata u duniya alhururu mana aduna ko hoday ɗum aduna ko hoday ɗum ko ɗaynayi ɗum wata kun aduna hun ɗo ɗaynu en ha welsido e kippugol kaɗo fi kaɗo dina meɗen no andiren kaɗo dina meɗen andirano janga awɗo l'islamu anda ko honnum Allah subhanahu wa taala farluma an neɗɗo ɗi 9 anda priorité ko wonnuma sabu ma addugol ko aduna ɗo ta a humpe ko wonnu oɗo alqur'ana e hadise kartoɗa anda ɗum ɗon ayi bon hande kadi noon ɗaɓɓa aduna on hiɗa andi ko neɓuɗa ɗaɓɓude ɗo ko Allah subhanahu wa taala ko foduma kon a heɓata siwna ɗum ɗon ayi oyni allazina ɓen ayi allazina ɓen yaquluna ɓe no wiyene rabbana joomi amen innana no menen dey amanna men gonɗini eyi fahfir lana haforan men zunubana bakkatuji amen ɗin waqina danda men azaba naari lette yiite ayi hiɗon andi dewe ɗen fof Allah de ko dewal hongal Allah subhanahu wa taala ɓuri yiɗude dewe ɗen fof himo yiɗi kono wa rewirede wa jemma Allah subhanahu wa taala ɓuri yiɗude ayi joni noon neɗɗo ko ya ɗaɓɓo aduna on no wurira heɓa no darorana ka ɗo diina kadi ayi mana joni neɗɗo si taɓi woni a ƴetti 7 bimbi a golli ha 17 18 mana ha a cippike si a ari ɗawa ƴettude tamma siko a jangowo kala ka janguɗa ɗon si a jangi ɗon hay siko 30 minutes mana si a ƴetti bimbi a golli ha 17 a cippike si a ari a ƴetti ɗon deftere ma ndin a yeyi ka karama ko en wallahi a jangi ɗon 30 minutes 1 heure de temps an kadi woday ko famuɗa e kaɗo diina maɗa si a jangi ha a faami kaɗo diina maɗa a andi ko on Allah subhanahu wa taala ɓattorte a andi duwaji ko Allah subhanahu wa taala ɓattorte a wawi jangude alqur'ana bon woni ha a walike woni tanjugo si a cippike golle a walike 21 heures 22 heures 23 heures hay sina hino wodi ñalaɗi ɗi andanɗa hoore maɗa ɓattortede Allah subhanahu wa ta'ala immoɗa 2 heures jamma 1 heure jamma 2 heures jamma ha 3 heures jamma duwoɗa ɓattora Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala o jarri borte moƴƴere makko nde ayi yaquduna safe Allah subhanahu wa ta'ala ene okki tan neɗɗo on tan ka o fowto o ƴettana kan Allah subhanahu wa ta'ala tan himo jonnuma tan ka wawa gollugol heɓa no wuurira himo jonnuma tan ka wawa rewde mo kankadi Allah subhanahu wa ta'ala mais si a wakkilike noon ƴettugol tamma on mojo waɗanma on fiya waw gollangol aduna on heɓa no wuurira ɗum ɗon a heeɓi tan ɗum ɗon mais tamma kon ko ƴetti fi ko addirma ɗo ko ɗum ɗon a heɓa naal ɗum ɗon tan ko ɗum ɗon noon o inni ala wo e moɗon si wona goto kala e moɗon si weeti hino yaltude bimbi ko goo o rinɗini wonki makko kin walla o halkiki par ce que an sa ƴetti tamma on fof tawi ko fi aduna tun do ganduɗa ko ɗum ɗon woni halkugol wonki mum kin eyi ɓemɓe no wiya rabbana joomi men innana no menen amanna men gonɗini ay fahfir lana haforan men zunubana bakkatuji amen ɗin waqina danda men azaba naari ay lette yiite ashabirina ɓe muññiɓe ashabirina ɓe muññiɓe wasiddiqina e ɓen gonguɓe wal qanitina e ɓen yankiniɓe wal munfiqina e ɓen finansayɓe ay dépensayɓe wal mustaghfirina e ɓen insinotoɓe bil ashari ka wendogo ay ko Allah subhanahu wa ta'ala fandi ɗon ko mana ay immagol ka jemma mana ay immagol jemma juula ay immagol ka mana tataɓal jemma mana ilandema ka 22 heures yoni e rewgol ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ɗon ha 2 heures ha 3 heures hino moƴƴi ay ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo ashabirina ɓe muññiɓe ko ɗum woni muññagol ko ɗum ɗo sukkori ko ɗum foti ɓuri mbaldi
surtout so a yahi a golloyi ha aronki so on tigi ari waalike ɗon wallahi walagol ɗano ɗon hino foti hay bon imma golle jemma rawa Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗon du'a ɓurata jabade ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ɓurata jaɓude ko neɗɗo on ɓattortamo kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓayɗen andi ɓe inni si woni haka tataɓal jemma Allah subhanahu wa ta'ala o cippoto haka asama o adna yankejo ɗo o wiya ko hombo mari ande torolam mi ittanamo ande nden joni noon neɗɗo ta toro fi adna tun par ce que ko ɓuri hewde kon enen siɗen torade Allah subhanahu wa ta'ala ko fi adna tun torotoɗen ay neɗɗo wota toro fi adna tun hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala no wodi woɓɓe go yahaɓe makka ɓeyna rabbana atina fi dunya o ina ma lahun fil akhirati min khalaqin no wodi yahoɓe ha makka ɓe to inna Allah okkumen aduna ay Allah subhanahu wa ta'ala ini ɓe ɓaygo aduna kono e mara keɓal ka lakara ay enen ko mapinen say satti o say satti son tigi immike ko go a mapike en tout cas do fi geɓel aduna a mapike fi goɗɗum go fi aduna a ani fi goɗɗum go fi aduna a heeɓi probléme goɗɗum go ko animma on tigi immo ɗon fewta Allah subhanahu wa ta'ala hay goto heewa mapagol Allah subhanahu wa ta'ala dandal lette ma ñande mi wawana hoore an Allah subhanahu wa ta'ala okko yang aljanna mon Allah subhanahu wa ta'ala yafanilan ɗi bakkatuji ma Allah subhanahu wa ta'ala wata nangitiran bakkatuji ma ɗin siga wona ɗin ɗon piiji Allah subhanahu wa ta'ala ta nangitiran bakkatuji ɗi mi andi e ɗi mi anda ɗum ɗo ɓuri wondude important joni noon walagol ha jemma immo mbalde e welde immo ɗon toro Allah subhanahu wa ta'ala ay wasiddiqina e ɓen gonguɓe neɗɗo noon kadi pijji ɗin 9 ndeɗa fewta Allah subhanahu wa ta'ala toroma kadi o jawnan a wonay neɗɗo laaɓuɗo bon sen wi noon neɗɗo laaɓuɗo wona mi ƴetti ɗo tun ndiye fuuti e sabunde mi lootike ɗo ha mi laaɓi ni nanga laaɓal neɗɗo a wonay laaɓugo laaɓa hakkunde ma e tagore nden joni si tawi woni a yaltiɗo bimbi hiɗa andi ñallal ngal ma fopp no ɗaɓɓirɗa non fof ko yimɓe ñalluɗa détournugol ko yimɓe ñalluɗa détournugol ko yaltuɗa ñallal ngal fof kono janfora yimɓe tun ɗaɓɓirɗa ñallal ngal ma fof koye tiryandugol yimɓe tun anno mbuɗi heɓori wo no ɗoɗi heɓo tun waɗa ɗon ha jemma wona e toragol Allah subhanahu wa ta'ala Allah est ce que o jaabinante ɗon no wawa ko ya wonno fewtuno juuɗe mum ɗen hino torade o tori ya rabbi moyna ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala inni he o ñamete makko on ko harmu ɗum ka waloto ɗon koko harmi jaram makko ɗan ko harmu ɗum mana golle makko ɗen fof ko harmu ɗum ko honno du'a o jaborta ko honno du'a o jaborta ay ko ɗum waɗi neɗɗo on nde du'a ma no jabo wo taw kadi a laaɓay nder e yaasi walqanitinayi ɓen yimɓe yankiniɓe neɗɗon kadi yankinoɗa Allah subhanahu wa ta'ala kono woni yankinanagol Allah subhanahu wa ta'ala bon no wiiri noon ɗaɓɓiri no laaɓiri dépensira kadi no laaɓiri bon si tawi exemple ɗo joni kono ɓuri eɗe woɓɓe goo ɓe ɗaɓɓira e mbuuri ɗin no laaɓiri ha gayna mi hara koɓe dépensatiri toon kadi naka laaɓi kaɓe dépensati toon ko heɓata mbuuɗi no mbode ɓori wo mana heɓe mbawi uddude ɗo entreprise ɓe yeeya toon piiji ɗi andanɗa hoore ma ɗi Allah subhanahu wa ta'ala haɗi yo yeeye ɗi Allah subhanahu wa ta'ala harmini bon ɗum ɗon fof kadi haray wona ko haani si a ɗaɓɓi mbuuɗi ɗin no laaɓiri ko ya dépense uɗi kadi e ko laaɓi on sa noon fewta Allah ko ɗum woni yankinanagol Allah subhanahu wa ta'ala si a ɗaɓɓiri mbuuɗi ɗin no laaɓiri a dépense ali ɗi kadi ka laaɓi haray a yankinanaki Allah subhanahu wa ta'ala bon ma inna joni mi ɗaɓɓirno mi ɗaɓɓiri wo siɗi heɓike inna joni mi waɗay ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗon kadi a yankinanaki Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗaɓɓirno laaɓiri dépensa kadi ko laaɓi ko ɗum woni yankinanagol Allah subhanahu wa ta'ala ay
oni wal mustaghfirina ɓen insinotoɓe bil ashari ka wendogo neɗɗo kadi mana hiɗen andi hay tawni ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wi en andi o wi julɗo fof julɗo hino yaafane bakkatu hakkunde ko o waɗi hakkunde fana e alansara mana hiɗa yaafane kadi bakkatu ko waɗɗa hakkunde e alansara e futuro hiɗa yaafane kadi bakkatu ko waɗɗa hakkunde futuro e geeƴa ko ɗum waɗi ɗi waɓutuji jowi ɓe maaki ene nelaɗo maaki si tawi woni caangol rewi e dambugal goto kala e moɗon mana e nder ñallal ngal si a lootike ɗon laabi 5 innen joni ɓayna fof andi caangol awa si robine woni ka nder suudu ma e nder ñallal ngal a loototo ɗon laabi 5 ɓeyni est ce que tuunde heddoto ka ɓanndu ma wi la a wonta neɗɗo tuunuɗo robine ndo ka nder galle ma ndiyam ɗano ka nder galle ma ñande ɓe ñande a lottoɗo laabi 5 e nder ñallal ngal a wona e neɗɗo tuunuɗo ɓeyni wagutuji ɗin kadi ko noon wayi ɗi wagutuji ma joni si tawi woni hiɗa julde ɗiɗo ɗi hanniri noon ɓe wi bakkatu heddotako e ma a heddotata e bakkatu kono noon ko si tawi woni hiɗa juulude ɗi hiɗa juulude kadi no ɗi hanniri noon hiɗa andi farilla julde ɗa andi mustahabu julde hiɗa andi ko aña e julde ɗa andi ko harmi e julde so julde ma boni ɗa andi honno moƴƴinirte woni Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon a ari fof ni bola an ta'buduni andelan taw ko addi ko rew golla ara wona argol tum boota leydi kadata taw anda ko honnum woni farilla julde anda sunna julde mustahabu julde piggi ɗin jeena e 10 ayi bon joni o ini so tawi woni hara on tigi no woƴƴiti bakkatuji jani ɗin no jeeya e bakkatuji mawɗi ɗin ɓeyni ƴaggal ngol nene mum e baaba mum ayi Allah subhanahu wa ta'ala ini tikkere nene e baaba hino tikkina Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗofte mawɓe mon ɓen en tant que ɓe yamirali on yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala nene ma e bamma Allah subhanahu wa ta'ala wini ɗoftoɓe en tant que ko ɓe yamirma kon wona yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala amma noon si ɓe yeddi si ɓe yamirima ka Allah subhanahu wa ta'ala yeddide ɓe yamirima ka Allah subhanahu wa ta'ala yeddite o wi ɗum wata ɗoftoɓe ko waɗi an ɓiɗɗo on wo nene ma wo bab ma wo fiyake mon kaka Allah subhanahu wa ta'ala ayi kono nene e baba ɗum ko ɗoftete ɗum si a tikkini nene e baba ton haray a tikkini Allah subhanahu wa ta'ala si a rewi ɗo Allah ha janngo si a tikkini nene e baba Allah subhanahu wa ta'ala jaɓata dewal ma ngal ayi ɗum ɗon hino jeeya e bakkatuji mawɗi ɗin hino jeeya e bakkatuji mawɗi ɗin sirkangol Allah subhanahu wa ta'ala ayi no jeeya e bakkatuji mawɗi ɗin yarugol beere eyi ɗiɗo fof no jeeya e bakkatuji mawɗi ɗin bon joni noon ɓeni siɗa juulude ɗiɗo waɓutuji ma jowi siɗa renti e bakkatuji mawɗi ɗin e Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyni o mana a laaɓa e bakkatu wona andirɗa noon si tawi woni ndiyanno ha galle ma ñande be ñande a lototo ɗo laabi 5 e nder ñallal ngal si tawi woni tuniri heddoto e ɓandu ma ndun ko honnum waɗi so tawi woni bakkatu heddotako e ɓandu ma ndun par ce que hiɗa juulude ko wiyata ɗon joni si a juuli o baqiyatuma salihate astaghfirullah subhanallah konko insinota ɗon ko ɗum ɗon heefata bakkatuji ma ɗin itta bakkatuji ma ɗin no'a noon e joni noon si a daari ɗo e jooma gande en kamɓe haysi tawi wona e waɓutuɓe woni haysi tawi woni ɓe ha galle maɓɓe par ce que joni haysi tawi woni haraka bureau ma wonda wiigol astaghfirullah subhanallah haysi ko a soferjo haraɗa doginde ɗayde astaghfirullah subhanallah ɗum hino yombi ɗum no heefa bakkatu aden laɓɓina moye bakkatu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wona nela no makirno noon ɗengal ma ngal yo hecciɗir jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ayi Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓeɗo shahida allahu Allah subhanahu wa ta'ala hino seedi annahu ko woni la ilaha ala wo reweteɗo illa huwa koyna kanko Allah ala reweteɗo kono nafa rewɗo ɗum lorra mo rewali illa huwa si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay wal malaikatu
malaika ɓen wa ulul ilmi e jomiraɓe gandal ɓen qa'iman hiɓe dari bil qisti e ñiɓande e hoore nunɗal la ilaha ala reweteɗo illa huwa koyna kanko Allah subhanahu wa ta'ala al azizu ko kanko woni tedduɗo mawnuɗo al hakimu ko kanko woni ñeñuɗo e golleji muɗum kanko woni ñeñuɗo e gandal makko ngal ayi himo ñeñani hunde nden fof o inni inna dina ande dina indallahi ko Allah al islam ko dina al islam e on andi ɗe gande ɗe bani israila en addi tawreta inzila zabura dauda suufi ibrahima suufi moussa ko ɗe defte woni defte bani israila en bon inzila ko nde woni deftere annabi isa tawreta ko nde woni deftere annabi moussa bon ɗeɗo fof ko ha qur'ana ɗe suutaɗe adda ko ɗum waɗi si ɓeyni nelaɗo ko kanko li u timmul akhlaqe nelaɗo ko neldira ko argu ko timmingol jikkuji ɗin bon ɗeɗo fof ka l'islamu ɗo woni ko ɗe itta ɗe adda ayi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ni dina kanko Allah ko l'islam wa man yabtahi khayra al islam dinan falan yuqbala minhu kala ɗaɓɓuɗo go dina go ko wona l'islamu dina Allah subhanahu wa ta'ala wi o jaɓantake ɗum wa huwa fil akhirati min al khasirin on ɗon ko neɗɗo perduɗo ayi ko neɗɗo perduɗo joni noon an a julɗo jaaɗo e mofte nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo maki Allah subhanahu wa ta'ala ɗi moftaji ɗin fof on yaltinama e moftaji ɓurɗi moƴƴude e moftaji ɗin fof jeeyde mofte nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo maki hay goto natata aljanna sina sa mi naati mofte hay goto natata aljanna sina sa mofte an ɗen naati an a heɓi hande ko darama sikkintinama kaɗo dina si tawni kaɗo ko gonga ɗum ɗo safi no hawni ko majjere ko ɗum ɗo ɓeɗo suko ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala ini khatama Allahu ala qulubihim wa ala sham'ihim wa ala absarihim khishawa ko ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala ini o ɓerɗe maɓɓe ɗen uddama noppi maɓɓe ɗen uddama ɓe yiyata gonga ɓe nanata gonga hande kadi sina ɗum hay goto wawata heɓude ɗo ko sikkintiri si tawni kaɗo l'islam ko gonga nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wa sallam si tawi woni ko gonga kono noon si tawi woni haajuma ala e diina andi andi hino wayi koynte wa paykum makun kon si tawi kankum paykum si tawi woni a hollalimo ko o jokka tun kanko o holla joni hoore makko ko o jokka ayi a julɗo on si tawi woni a janggali diina ma kan anduɗaka faami seytane kañum hollete joni goɗɗum no woniri noon ɓay kanko seytane nde wonno ko sabu baba adama woni ko yaltinira ka aljanna o wi si Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala komi torima wota a waran nennanan ha ñande ummital Allah subhanahu wa ta'ala wi okkimo ɗum ko ɗum waɗi ko aduna ɗo seytane hino jogiiɗo doole seytane no mari pouvoir ko aduna ɗo se hulɓiniɗo ko wawi dartade seytane kawar leydi ɗo fof waɗa faami ko alqur'ana passé 2 ans kala ka wiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim seytane wiya e pilasi an ala ɗo ayi ko ɗum waɗi ɗi galleji meɗin wawi ɓuttinde ɗi wo si tawi woni l'islamu hino faama ton joni si a ndaari premier poson taw ko ɗum waɗi e so yi nelaɗo maaki heɓugol sonnajo moƴƴo ko ɗum woni sobasi man ɓiɗɗo gorko sonnajo si tawi woni kala ko huwata o jantoto inde Allah no seytane wawi ramo hara hino satti ɓay wona ɗiɗo zurriyaji ko ɓuri hewde kom koye sonna ɓen ɗi wawata rewde ɗi hendo ɓiɓɓe ɓen en jewtina ɗo ñanden wona seytane e jinna seytaneji ɗin ka toilette ji ko ɗon ɗi natoto ɗi habbo suddiɓe ɓen si ɗi nangi ɗon suddiɗo si tawi woni ko sowiɗo wallahi so heeɓi ɗon ɓiɗɗo on sa moy tawi ko ɓiɗɗo fitinajo wonata ko gera o ko gera ko probléme
e puis sonnajo on kadi so tawi woni o heeɓi ɗon nawnare walla ɓiɗɗo on heɓama ɗon tawi woni ko wonduɗo e jinna ñawdugol mo ko probléme wonta facile pour ñawdugol mo ayi kono si tawi woni sonnajo on o anda ɗum ɗo haray hino satta an gorko on e sonnajo maɗa goɗɗo fof goɗɗo so tawi woni himo natude taw ka hurgo hino waɗi du'a ko jangete avant on tigui natude ka hurgo si tawi woni jinna seytane jiɗinno toon par ce que sa jangi on du'a ɗon ɗi mematama par ce que si du'a ko ɗi jangata kon si memama si a jangiɗi ɗum sa woni a ƴetti leggal yite a tuggi e majji iɗa andi goɗɗo ko joguiɗo décision ko joguiɗo décision walla sa ƴetti yite a tuggi e makko tun o dogay ayi awa si alqur'an on jangede ɗi jinna seytaneji haray ko noon mana haray sino wawi sa ƴetti o mbusuhum mani ay mbusuhum poore a ƴetti a ukki e nder yite no kon sumirta ɗon noon ayaji alqur'an ɗon ko noon ɗi sunnirta seytaneji ɗi ay ko ɗum waɗi so ɓeyni suuru ndi alqur'an jangete e muɗum seytane natata ɗon kono so tawi woni ni suudu ndu noon so tawi woni ko iblis a wona janggay toon so tawi woni ko seytan haray ɗon o heeɓi werde so tawi woni alqur'an jangetake e suudu ndun toon abadan haray seytane kanko heeɓi ɗon werde ayi ilandema ka ñameteji meɗen sonnajo so tawi woni himo defude ilandema ka saggingol makko wurirde o wiya bisimillahi simo sorude o wiya bisimillahi simo ñamude o wiya bisimillahi kala ko waɗata o janto inde Allah kada an seytane watamo foolirde bon kono si tawi woni diina kan famaka ko honno on tagi wawata daranade ɗum ɗon ayi si tawi woni on tigi wawali andude ɗo ko non tigi wawata combattirde seytane combattir iblis joni noon iblis kanko o darike kutta kutti ko woni haaji makko wo ko majjingol ɓe ɓeɗo ɓiɓɓe adama ayi ko majjingol ɓe seytane ka heeɓi place ka nder galle wo jang heɓota ko ton ayi ko ɗum o wi inna dina ande dina kan indallahi ko Allah al islam ko dina al islam wa ma ikhtalafa allazina luutondirali ɓen noon utul kitaba okkaɓe defte illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sina ɓawo gandal ngal ari yeddodiraka sina tawde gonga kan ari tawde l'islam on ari l'islam on wi ɗum ɗo hana waɗede ɗum ɗo waɗetake ko ɗollural ngal arda ka gonga kan arno fenane nden waali ko ɗollural ngal ari woɓɓe goo jaɓi woɓɓe goo inni a tigi tigi min nani kono men jaɓali ayi ko ɗum yewtude nanen jooma gande hen ɗo kamɓe wama ala rasulu illa al balagh fawaki nelaɗo on si wona yottingol bon joni noon nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ko kanko tungo yahi kono hino heddiɗo ha joni remplacement eɓen no heddiɗo ha joni ko honɓe roni annabaɓe karama koɓe jooɗiɓe ɗo hino feƴƴinde message nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ko ɓen roni annabaɓe ko nelaɗo yahi kono dina makko kan no heddiɗo ha joni kan ɗo ka mulata ha ñande ummital message nelaɗo ñande be ñande o feƴƴay bon ko ɗaɓɓuɗen ko wona e janguede kon ko wona e wayede kon yo jaɓe hutore ko ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓuɗen saabu ko ɗum ɗon nafata en nafa ɓe guure jiɗi nafa e ñande woni en wawana hoore meɗen saabu nelaɗo maki ko hombo woni ƴoƴuɗo ko hombo woni kala bantejo anduɗo ko faala ko gollanɗo ɓawo mayde nden ayi bon joni noon enen ɗo message on ɗo ko ɗen ɗo ko ɗaɓɓuɗen par ce que message on feƴƴi alhamdulillah si jaɓama si jaɓaka par ce que ñande janggo nelaɗo o darnoyay mo kala darnoyta joni o message nelaɗo hewtano ka dina ka hewtano a jaɓuno ka hewtorɗa ko ɗon woni probléme on hande ko honto woni l'islamu ala sirkal de hoore leydi ndi hay leyɗe heferaɓɓen ko andanɗa hoore maɗa ɓe yiiɗa hay nande inde nelaɗo no wola hande tawitata l'islamu no ka maɓɓe dina kan hino ɗon lutti si a jaɓay walla si a jaɓata kono message nelaɗo on message dina l'islam kan ka hewtali ala ka continue le ha ñande wawɗo ñifude dina kan ala
ñande be ñande l'islam am ɓurta heɓude doole ayi ko ɗum waɗi oyni luutodira sina tumande gonga on arno faami bon joni noon si on jaɓi hayra si on jaɓali allah subahanahu wa taala kanko inna allah azizun hakim allah subahanahu wa taala kanko woni ñawo kanko woni nunɗuɗo si hewtoyama ñande janggo mo kala no andi place mum inna allah la yuhibbu zalimin allah subahanahu wa taala yiɗa toñaɓe o toñata hay goto kala ko golluɗa kon ko ɗum ɗon tawoyta eyi wama tafalo min hayrin fa huwa mugidara wama amilu min su'in fa huwa muhudari kala ko golluɗa immorde moƴƴere a tawoyay ɗon kala ko golluɗa kadi immorde bonde a tawoyay ɗon kanko allah subahanahu wa taala o toñata de a andata ko ɗum ɗo allah subhanahu wa taala yiɗi yarli wakkiroɗa ɗum golla ɗum ɗon fi tañƴinago ɗo moƴƴere allah subhanahu wa taala nden wonano wiir noon kanko allah subahanahu wa taala mi bonnata golleji mum ɗin allah subahanahu wa taala wi o bonnata golle moƴƴe ɓen o bonnanta hay goto ayi si a moƴƴini sa déjà ko yo walle moƴƴingol ko yo ɓeydi moƴƴinalngol a gollata ha tawya janggo allah subahanahu wa taala o perdine la ayi ko aduna ɗo gollata golle moƴƴe goɗɗo perdine ayi toon allah subahanahu wa taala o perdinoytama a gollata ɗo ko moƴƴi ko ñande janggo allah subahanahu wa taala perdinoye sikkuɗa noon kadi a gollay ɗo kadi ko boni kon yaho yato taw yaton ko moƴƴi kon la wata wonde ayi ko ɗum waɗi lural ngal arali sina tumade gonga on nde gonga on arno illa min badi ma jaahum ilmu kono ɓawde l'islamu arno harmini faaleji men ɗin on say lural ari ɓay woɓɓe goo ko rewra o ko rewraɗo saabu faaleji aduna ɗin ko ɗum woni ɓe sakkade ko allah subhanahu wa taala yiɗi yarli kon ay fusi ala en sakkade sina ko allah subhanahu wa taala yiɗi yarli kon ko allah subhanahu wa taala yamiren kon sina beele sina faale hoye aduna beele hoye aduna ay ko ɗum ɗo rek joni noon ɗaynugol hoore mum ɓura ɗum janfagol hoore mum ɓura ɗum eyi oyni wa mahtalafa allazina ay wa man yakfuru kala on yedduɗo noon bi ayatillahi ayaji allah ɗen oyni fa inna allaha no allah sari'ul hisabi allah subhanahu wa taala ko yawɗo hasiboregoy ayi sabuna si a calculi joni enen mofte nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki kala heɓuɗo juuɓi 60 yahando hande kadi haray ko wuruɗa ɓawɗon hande kadi o ko bonus ayi joni noon wodino ɗo e sahabaɓe goo wuruɓe ɗo duuɓi 100 ɓe landa ko honno aduna wayi ɓe ɓi aduna ɗum hino wayi wa suududu dambuɗe 2 ayi natira ka jalal yaltiroyaka to sokal ayi ko neɓuna e aduna on fof ko noon wayi bon a anda mana si a hay si a wuri ɗo duuɓi 100 a heɓi ɗo beele mbereji ɗin aduna ɗin 9 e 10 wallahi tawi woni a waaliki a maayi tawi ko habbima toon kon ko allah subahana wa taala yiɗa yarlaki haray no satti ayi haray wona ɗum ɗum woni ko ɗaɓɓa ko ɗum woni haray ɗaynugol hoore muɗum ayi ko ɗum woni haray fa inna allah andre sari'ul hisabi allah subahana wa taala kan ko yawɗo hasibore ko yawɗo hasibore fa in haajuka si tawi woni ɓe wenjima ɓe yeddodiri e maɗa faqul wiw aslamtu min mi jebbilanike wajiya yeeso angol lillahi wonande allah mouhammadou si tawi woni ɓe yeddima an o karmakoje wonɗo e waagade si tawi woni ɓe yeddima mi jebbilanike allah wa manittaba ani e kala jokkuɗo lan jaɓande lan komi wi kon ay an ko allah subahanahu wa taala wonɗa hoolorta ko allah subhanahu wa taala way naninde ɓe jaɓina ɓe ayi nokku go ande foytuno nelaɗo wi nelaɗo nelaɗo ɓittunoki ha o faala nangude wonki makko ki wippitaki sortaki ay honno saabu yimɓe makko ɓen ɓuuray siyankoɓe ɓen ko ɓuri sattude fop joni kanko nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallama mo taggore nde fof yaforete ñande janggo saabu makko o yiya jiyaɓe gorol makko ngol
o yiya ɓen hino saro no salo ko Allah subhanahu wa taala wi kon yedda mo fes saro inna wona gonga yedda mo fes o anda pelleti ɓeɗo himo reni pilasi ɓeɗo o ñande janggo wona ko moƴƴi ayi o ɓitti ka wonki makki ha o faala nangude wonki makki wippitaki sortaki Allah subhanahu wa taala wi e Muhammadu hiɗa ɓitta wonki makin hiɗa faala sortude wonki ma ɓitta wonki makin fi ɓeɓe gonɗinali o wi hey a fewnata on mo yiɗuɗa ko Allah subhanahu wa taala woni fewnowo ayi wa man yuridullahi khayran yufaqihu fi ddin kala mo Allah subhanahu wa taala faala fewnude ko diina kan woni ko o faamintamo ayi ko ɗum waɗi ngar rewruɗa ɗo wo ngar rewruɗa kato faama ka ɗo diina ayi kato faama ka ɗo diina so on tigi famali ka ɗo diina o andu haray hino woodi ko manki ayi oyni haray jebbila no Allah kala jokkoɓe waqqul wi'u lillazina no wodani ɓen utul kitabe okkaɓe defte ayi wal ummiyina e human binneɓe a aslamtum ene on jebbilike komɓe woni okkaɓe defte ko al yahuda e annasara on andi e defte ɗen fof koye ɓeɗo woni ko cippina gande ɗen fof ko ɓeɗo wona ko cippina bani israila ɓayɗen andi nelaɓeɓen fof koye bani israila woni ko ɓe woni ko ɓe yalti ha heddi nelaɗo meɗen muhammadou sallllahu alayhi wa sallam ayi bon kono ɓe dari ɓe yeddiri Allah subhanahu wa taala fi hiɓe mari gandal ayi on andi hino woodi ɗo woɓɓe goo ɓe e men ɗo enen e meɗen ɓe Allah subhanahu wa taala okkorta ɗo joni jawdi ɓe sikka hande kadi ɓe bewa hiɗon andi ko ɓuri hewde e men kan si Allah subhanahu wa taala okkori en jaribori en ɗo jawdi tun hande kadi ko bewgol hara hay nene maɓɓe hay nene ba maɓɓe hande kadi sustaɓe wowlande ayi hande kadi ɓe considéri kamɓe ndi jawdi mana kamɓe kadi ɓe considéri hande kadi hiɓe ɓuri fof kala ko ɓe woli ko ɗum wata wonde ay mana konngol maɓɓe ko daaluye hara ɗum fusti sina saabu jawdi maɓɓe ndi sabi ɓe wona bewɓe hande kadi ay ko ɗum waɗi ɓe ndi jawdi ko yata ko bewi nayi ay kaalisi bewi nayi ay jawdi si ndi ɗuuɗi ha ndi yahi ha ndi waɗa joom mayri neɗɗo la'ifujo neɗɗo feetuɗo jawdi feetinayi nda son fammi komi faala wolde ko jawdi si ndi woni ndi ɗuuɗi ndi feetinayi ay no wawi wa laamu ayi ko ɗum waɗi ko laamu ko yiyete ko sawi ko yenete ko kala waɗɗo e mandaɗe ɗi woyo yaw no moƴƴi ha neɗɗo kadi si woni a neeɓi ka laamu ha ɗum kadi puusete ha mana wona neɗɗo bewɗo ayi feɗɗo ko ɗum yawno ha firawna wi ana rabbukumul ala komin woni jooma moɗon towɗo on ayi laamu si a ɓooyi e maggu ha sa ɓooyi ka jollere laamu ha sa moytaki yaahi ha ɗum waɗama neɗɗo feetuɗo feetine laamu ngun ngu feetine par ce que a yaahi ha ƴetta hoorema hande kadi naɓa pirasi Allah ayi a andi hare on hande kadi boni awa jawdi kadi si woni handi ɗuuɗi ha surtout si tawi woni e hoore ɗum kadi l'islamu famaka yaahi handi waɗa jommayri feetuɗo ay par ce que a wona e neɗɗo bewɗo hande kadi mo yiwɗa wo mo yiwɗa hande kadi wo hiɗa waɗi mo ça fait a considéra on tigi ay ndaare tum ay jon noon Allah subhanahu wa taala ini neɗɗo ma danɗa hoorema e jasinowo yiye ɓen ka leynangue ɗo kala jasinɗo banu adama ɗimumon ka leynangue ɗo ñande janggo Allah subhanahu wa taala jasinoyte an kadi cippina fiima ñande janggo hara ñande janggo eɗa wawi hakkude yeeɓe eɗa wawi hakkude dendel wile e banu adama ñande janggo ayi an kadi Allah subhanahu wa taala jasino e fiima ñande janggo ha ayi ko ɗum waɗi jawdi ko yiyata ko kadi ndi bewine ko ɗum waɗi bani israila en ɓayɓe heeɓi gande ha tawi gande ɗen fof koye maɓɓe woni annabaɓe maɓɓe fof koye maɓɓe woni ko ɗum ɓe bewi ay ko ɗum waɗi salafareni utul kitaba okkaɓe defte wal ummiyina e human binneɓe comme ɓe wiyete human binne koɓe mana windata janggata ko ɗum woni human binne majju ɗum
an a janga a wawata windude ay déjà ndew yalanduno o inni ene janguɗo oɗo hino jangi kono o wawata windude oɗo no wawi windude kono o janga o wi ɓeɗo ɗiɗo ko boni gandon odi ɓenɗon ɗiɗo non wonaɓe ganduɗuɓe ɓenɗon ɗiɗo non wonaɓe ganduɗuɓe si a woni gando a jangay a winday ayi wono no ummiyuna human binne ko windata jangata o wi ene a aslamtum e on jebbilike on jebbilenike sharia Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala farli on kon on jaɓi fa in aslamu si tawi woni on jebbilike fagadi tadaw haray on feewi sharia mo Allah subhanahu wa ta'ala tegani on 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 jaɓi o wi si tawi woni on jaɓi haray on feewi fa in tawallay si on hucciti fa innama alayka andu ko howimi albalahu ko yottingol ayi o inni wallahu Allah basirun ko renduɗo noon bil ibadi jiyaɓe makko ɓen ayi Allah subhanahu wa ta'ala gonga on hino feeñi boneji ɗin fopp kadi hino feeñi jaɓuɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon hutori Allah subhanahu wa ta'ala hino andi wiwɗo kadi jaɓali ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon sali Allah subhanahu wa ta'ala kadi hino andi ko honno woni jaɓugol ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon ko ɗoftagol yamiroje makko ɗen haɗa boneji makko ɗin ko honno woni wigol jaɓali ko Allah subhanahu wa ta'ala wi mi jaɓali ko ɗi Allah subhanahu wa ta'ala haɗi ɗin harmuɗi makko ɗin a ala e rentade e majji ko ɗum woni a jaɓali ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon no wirno wa man ata ar rasul fagati ata Allah kala ɗoftiɗo nelaɗo Allah on haray o ɗoftiki Allah kala jaɓuɗo ko nelaɗo addi kon ko dina kam wi'i kon jaɓuɗo ɗum ɗon wo a ɗoftiki Allah subhanahu wa ta'ala kala saliɗo ɗum ɗon ko ɗum woni hera sali ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon enen ɗo fof maɗen hande hiɗen andi ko honnu Allah subhanahu wa ta'ala wi'i ko jaɓuɗo emo jaɓali alhalalu bayinu wal haramu bayinu hande ko dagi kon fopp hino feeñi ko harmi kon fopp hino feeñi ay kono hande ko harmude ɗin ko ɗin ɗon wonɗen e dogande e hiɗen ƴetti sariya Allah on ƴetti ɗum ɗon boggitori ɓawa meɗen haaji men ala ayi joni noon Allah subhanahu wa ta'ala wallahu basirum bil ibadi Allah subhanahu wa ta'ala kanko himo reeni jiyaɓe ɓen himo reeni mo kala ko woni e gollude kon himo reeni ayi la ta'khudhu sinatun wala nawmun Allah subhanahu wa ta'ala o gonga sakkoɗano hay hunde humpinamo ayi o inni innal lazina ande no ɓen yakfuruna ɓe no yedda bi ayatillahi ayeji Allah ɗen wa yaqtuluna annabiyina ɓe wara annabaɓe ɓen bi hayri haqqin ko alda e gonga wa yaqtuluna allazina ɓe wara ɓen ya'muruna ɓe no yamira bil qisti nunɗal minan nasi immorde yimɓe ɓen o inni fa bassirhum weltinirɓe bi azabin alimin lette mosuɗe ayi on andi wodino e sahabaɓe go ɓe ari ɓe yettini dina kan ɓe wara ayi enen kadi noon hino woodi e men hande en ala e wardirde kono hino woodi wonɓe e sakkade e diina kan ayi hino jeeya e sakkagol diina kan argol présentugol ɗo yimɓe ɓen piiji ɗi andana hoorema kippinaɓe koɓe hilno yeggintinaɓe diina kan ayi ɗum ma no nelaɗo makiri noon ɓiɗɗo kala heɓete diina l'islam ko nene makko walla ba makko watta mo alyahuda walla annasara sa heeɓi ɗo ɓiɗɗo ilanama ka o heeɓi 5 naaduɗamo ɗo l'école ko fi adna tun jannuɗamo ay andinali mo fi diina hay fusi andinali mo fi diina ay an ko an sakki o ka ɗo diina ko an sakkimo e diina kan e goɗɗigo o inni
ulaika ɓeɗo ulaika alladina ko ɓen woni ɓen habitat ɓe boni poɓe fesi amaluhum golleji maɓɓe ɗin fi duniya ko aduna wal akhirate ka lahira ayi inna alladina ɓen yakfuruna yeddiɓe bi ayatillahi ayaji allah ɗen ko on woni yeddigol ayaji allah ɗen ko salagol sariya allah subhanahu wa taala on fes ayi salo dina allah kan fes ndaare suusoyte men on hande enen ɓe julɓe ndaare comportement men hande enen ɓeɗo julɓe est ce que yehe darten diina kan ɓayni neɗɗo kala hino humpiti hoore muɗum mo kala hino humpiti hoore mo kala no humpiti fiyake muɗum allah subhanahu wa taala kadi on kala no humpitimo kala joni enen julɓe ɓen yuɓe ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam si suumaye hewti en en hooray si hajju hewti en hajjay en daroto juule en ittatata ko en wiyay ko en julɓe ndaren comportement men on no suusoyte men on woniri noon e aya no diina allah ka wirnen e ayaji allah subahana taala ndaren sino yaadi compare ndaren compare ɗon ndaren comportement men on si tawi woni no enen hande julɓe no wonirɗen noon eno diina kam wiri noon ndaren compare ɗon ndaren si tawi woni hino yaadi wallahi no waɗi différent ay ko jaɓuɗe mo jaɓani kono wallahi no woni différent joni no ndaari ɗo ko allah subahana taala wi inna alladina ɗumen yakfuruna yedduɓe bi ayatillah hay ayaji allah ɗen ay wa yaqtuluna nabina ɓe wari annabaɓɓen bi hayri haqqin ko alda e gonga ay wa yaqtuluna alladina ɓe wari ɓen ya'muruna ɓe yamira bil qisti nunɗal no wodi ɗo e nokkele goo wallahi si a yahi ko janngoɗa o ko janngoɗa susta wowlude ay si a wowli ko ɓe hokkama jonga potti ɗon ko mana safe hara hiɓe saabete ɓe walla ma pigi ɗin 9 ay hara heɗeteɓe ɓen ko andanɗa hoore ma ko cuɗaneɓe fiyakoji aduna tun ko firno aduna comportement aduna tun ko ɗum ɗon ko ɓen ɗon woni ko heɗete ko ɓen ɗon wowlete nane an wowlowo ko ayaji alquran ɗen wi kon a tawa angon si a wowli a tawa mara ɗon place ayi allah subahana taala ni waɗoɓe ɗum ɗo ɓen noon fa bassirhum weltinirɓe bi azabe lette alimi musude ulaika allazina ko ɓeɗo woni ɓen habitat ɓe boni amaluhum golle maɓɓe ɗen fi duniya ka aduna wal akhirate ka lakara allahu akbar wa ma lahum ala naɓe min nasirina jewɗo e walloɓe ɓen ɓe mara ballo ñande janggo si allah subahanahu wa taala nangoyiɓe a tawa ɓe mara ballo ɓe walleta ko ɓe ɗaɓɓantako intervention ko allah subhanahu wa taala ay o wi alam tara ene ayyaali ila llazina faade ɓen uutu okkaɓe nasiban geɓal minal kitabi immorde ka deftere yadu'una yoɓe noddu ila kitabillahi faade e deftere allah nden liyahkuma ɓe ñawira nden baynahum hakkude maɓɓe summa yatawalla on say hocciti farigum feddugo minhum e maɓɓe wahum tawi kamɓe mu'ri duna ko ɓe ɗurniɓe ayi ndaare hande joni allah subahana wa taala wi ene ayyaali ɓen ɓe no nodda faade e deftere allah nde yoɓe ñawir deftere allah nden hakkude maɓɓe wallahi piggi ɗin 9 ka ley nangue ɗo en tant que wona diina l'islam kan wona e ñawirede société on heɓata jang ay ndaaru ko ɗum tungoy ko ɗum waɗi ko rewa ɗo ko rewa ɗo probléme ji ɗin ɗi wawata gasude ka aduna ɗo ɗi wawata réglade sa daari ɗo état waɗay ɗo doole mum ɗen fof ɓe waɗa e moyen ji maɓɓe ɗin fof régle ngol probléme ji ɗin mais marsata par ce que fi honnum ko faaleji luwaji ɗi alyahuda e annasara addi tegane ko ɗi woni e gollitirde wona diina kan ayi ɓay noon en lundike sariya allah on en ƴetti sariya allah on en wallinite en jokki sariya ko woɓɓe goo addi sincani en inni ko ɗum ɗon gollitirten
ko geruɗe ɗo gerɗe ɗo en heɓata jam marsata ñande be ñande probléme ji ɗin ɓurta ɓeydade ñande be ñande ko probléme e hoore probléme e hoore probléme ayi par ce que allah subahana taala wi ay yaali ɓen okkaɓe geɓal immorde ka deftere enen o ko mboni ñawirde deftere allah subahanahu wa taala nden ko deftere nde wi kon fiyakoji men aduna yankoji ɗin tan ko homboni ñawirde ko deftere allah nde wi kon ayi ilande ka ɓe nguureji meɗen ɓe nguureji meɗen e hoore meɗen ko luwa annasara wonɗen ɓe e newde wona séria dinal islam wonɗen ɓe e newde ayi ɓiɗɗo ma noon si a ne'irimo luwa annasara a andinimo luwa annasara tawi ko ɗum ne'irɗamo a faami ko seeɗani commandotoɗamo ayi hande kadi ko ha seeɗa ko heddi kon kanko commandotoma walla ko commando hoore ko ha seeɗa ni andata fi makko ko heddi kon hande kadi ko kanko andata fi hoore makko ayi sabuna luwa annasara kañum hino yeetimo faami ko goɗɗo commandotomo kawa wona majeur hande kadi ka woni majeur o kan kadi hande kadi mo mari droit waɗugol kala ko o faala ayi joni no ndaare ka islam wi to kon tikkere nene e baaba hino tikkina allah subhanahu wa ta'ala ayi ko ɗum waɗi hande ɓiɗɗo ma ɗo ande aymo ɗo mawno hañano o immo ɗo yiyamo ɗo e goɗɗum ko inna jamais ɓiɗɗo an on wata ɗum ɗo waɗata ɗum ɗo luwa on daro ɗon ka tribunal luwa on yeeto ɓe tribunal ngal yeeto e ɓiɗɗo ma on himo mari droit waɗugol kala ko o faala la c'est ça par ce que ko luwa annasara wonɗe ko holluɗamo wona diina kan e tawno hara ko diina l'islam kan o jannguno o andi hi pellet tikkere nene e baba no tikkinayi allah subhanahu wa ta'ala goɗɗo ɗo yewtotanoko mo so woni majeur o waɗa kala mo mari droit waɗugol kala ko o faala goɗɗo wonta majeur e hakkude hoore nene mum e baba mum ayi par ce que a mara joddi ɓeɗo ɗiɗa a mara joddi nene e baba ayi ko gorɗoɗa o ko gorɗoɗa o noon koy ma ko marɗa jawdi o ko marɗa jawdi a mara joddi ɓeɗo ayi ɗum woni ay li yahkum fiye ɓe ñamu bayna hokkana ɓe summa yetta walla on sa hucciti farigum feddugo min ɓe wawnta kaɓe mu'riduna ko ɓe ɗurniɓe ayi zalika ndaare tum wallahi no woodi ɗo woɓɓe ko hande hara ko julɓe wallahi sa yiɓe piijigo si tawi woni a heeɓi coura he noddugol ɓe sa waajoɓe sa wolaniɓe sa nani piigiɗi ɓe haalantama ɗum wa koɓe kuɗmakoɓe kuɗɗe ɓe accere mumen ngalal maɓɓe ɓe yaa wonde ɓe na ɓe kañum waɗi hoore mum nandera e maayi ɓe atte masikara ɓe ande ko woni laakara ayi muriduna ko ɓe ɗurniɓe si a ndaari société men o hande no comporte ɗen noon wallahi a tawi ko diina kan wi'i kon wallahi a tawi e nanda yaada fes a jiɓoto o comportement ɗo est ce que ko julɓe ni ko julɓe woni wadde o comportement par ce que enen e ɓeeto fof seetude ngala si a ndaari fiyakuji men ɗen hannde e fiyakuji ɓeydoto ɓen heferaɓe fof siko seydi ala ay c'est la même onon kono jiɗi on to l'islam men o ɗum ɗo heno hawni ay zalika ɗum ɗo be annahunno kamɓe gaaluyɓe wiino lanta massana naaru menen memata men yiite illa ayyaman si wona ñalɗi ma a duudatin kontaɗi ayi wa harrahum hodiɓe fi dinahum e dina maɓɓe ko makanu konko ɓe laati yaftaruna heɓe fefindo ayi ay ko wiɗen ɗo kon ayi ɓe inna menen allah subhanahu wa taala ko yaafotoɗo ko allah subhanahu wa taala andina to waale janna eyi ɗum ɗo fof ayi ɓe hodi tigi ko ɓe fefindi kon ayi ara ɗo tawa ɗo joni goɗɗo julɗo ko jokki ɗo konko ko allah subhanahu wa taala yiɗa yarlaki darale tawa ɓay o ko julɗo ni ko musidɗo ma ara fi laaɓal ngol mo reedu inna e ahi ɗum ɗo dey na ko allah subhanahu wa taala yiɗi darlini ladde mouhamadou sallallah alih w sallam no haaɗi ɗum ɗo ina modi ɗoɓa tan ko allah subhanahu wa taala ande sumowo ko allah andina to waali janna ayi wa harrahum fi dinihim ma kan yaftaruna ay hodiɓe e dina e kanko ɓe woni fefindade joni awa ƴetti
joni ƴetti jungo ma ngon naada ka yiite inna ko Allah subhanahu wa ta'ala andi sumo mo sumata yiite huɓɓete ɗo ha gayna anda ko yiite ni yagane ƴetta jungo ma ngon naada ton anda watta ɗum ka wallahi si yiite huɓɓama ɗo joni ƴettata jungo ma ngon naada ton innaɗa seyde ndara si asumay ay joni noon anti kita ande harayɗa andi pellete ɗum ɗo hi Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa yarlaki ɗum himo harmini wona e ɗum ɗon bimbeki keɗe jemma ñalorma ay si goɗɗo ari laɓango marde wiya accu ɗum ɗo wiya a modi ɓuttina nan ko Allah andina to woyite Allah andina to wali janna ay o inni fa kayfa ko honno noon Allah subhanahu wa ta'ala wi ko honno iza jama'nahu simen moɓoyi ɓe li yawmin e ñalande la rayba fihi nde sikki o ala e muɗum ɓayle ko ma moɓoyɗen wa ilallahi tusaruna ay en fof meɗen e moɓoyte yeeso Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi ko honno noon simen moɓoy ɓe li yawmin e ñalande la rayba fihi nde sikki ala wale muɗum wa wuffiyatti kullu nafsin ma kasabat wonki kala zise koki golli kon wahum kamɓe la yuslamuna hara ɓe toñatake nde ñande ɗon haray ko honno fa kayfa ko honno iza jama'nahum simen moɓoyi ɓe li yawmin e ñalande la rayba fihi nde sikki o ala e muɗum a andi buy hino sikkiti ko ɗum hino hawni hino woodi ɗo e jilɓe buy ɓe anndanɗa hoore maɗa kamɓe hino naata ka haqqillaji maɓɓe so ɓe waaliki ɓe maayi ɓe wonti leydi hare kamɓe fi maɓɓe gasi ummital ala ne woodi ɗo koye waɗi ɓe ɗiɗi hara ko julɓe goy est ce que ɓaawonde mi maayi mi wonti leydi mi immintinoyte kadi mi darne yeeso Allah subhanahu wa ta'ala mi landite golleji janɗe si tawi woni ko moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala yoɓalan moƴƴerana si tawi woni ko bonde kadi Allah subhanahu wa ta'ala naɓalan jahannama wona auzu billahi hino woodi koye waɗi ɓe ɗiɗi kono Allah subhanahu wa ta'ala ni wa huwa hayyun alayhi ɗum hino newani Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa haqqun annaru haqqun aljannatu haqqun as-sa'atu haqqun yiite ngen ko gonga aljanna on ko gonga ummital ko gonga darngal ngal ko gonga sikki wo ala e muɗum en fof mayɗen en dareto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala netteten golleji meɗi mo kala yoɓe joddi golle muɗum hay goto toñetake ɗum ko haqqan ayi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni simin ñande men moɓoyi ɓe e ñalande nde sikki o ala e muɗum hunnane noon kala wonki koki golluno kon mo kala juge jonete golleji muɗum hay goto toñetake ayi o wi qulillahumma wiw ko Allah malikul mulki woni joom laamu ayi tu'til mulku Allah subhanahu wa ta'ala hino okka laamu man tasaa o mo yiɗi ayi wa tunzi'ul mulka Allah subhanahu wa ta'ala hino ɓoora laamu kadi min man tasaa o mo yiɗi ayi watu izzu Allah subhanahu wa ta'ala hino teddina man tasaa o mo yiɗi ayi watu zillu Allah subhanahu wa ta'ala kadi hino jaasina man tasaa o mo yiɗi ayi mana qulillahumma malikal mulku laamu ko Allah jeyi laamu kaka Allah subhanahu wa ta'ala woni ko o iwri tu'til mulka man tasaa komo Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi wo laɓminta komo Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi wo janata laamu ayi ko faalaɗa goɗɗo laamu o ko faalaɗa yo goɗɗo laamu en tant que hewtali o laamotako kono wallahi si Allah subhanahu wa ta'ala hoddiranimo laamu ngun ñallirata sakko waala ayi ko ɗum waɗi wona doole goɗɗo lamminta goɗɗo wona feere goɗɗo lamminta goɗɗo
ko dokkal Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala windani on tigi hoodere laamu nden o laamoto, rewrangal wo rewrangal ko ma o laamo. Ay qulillahumma wi ko Allah malikil mulku kanko woni jol laamu, tu'til mulka himo okka laamu ngum manta saw on mo yiɗi. Ay wa tunzi'u mulka himo ɓoora laamu kadi min manta saw on mo o yiɗi. Ay an wonɗo e nde jullere laamu kadi sila faa laa moƴƴi, ay ɗum ɓurma ɓattade. Ngar rewruɗa wo ngar rewruɗa, a luttataka laamu ɗon a iway ko ha ñande go. Ay a iway ɗo. Ay ko satti wo ko satti, ko hoy wo ko hoy, ñande go do an kadi fiiɗa ka jullere laamu ɗon a iway a luttata ɗo. ñande go an kadi Allah subhanahu wa ta'ala ɓorirta laamu ngu wonano wona o ɓornirno mangu no. Ay ay oni biyaddi hala hayri, moƴƴere nden fof koye jungo Allah subhanahu wa ta'ala woni. Ay ay watu izzu man tasaw. Ay Allah subhanahu wa ta'ala kadi himo teddina on mo yiɗi teddingol. Ay si Allah subhanahu wa ta'ala waɗani goɗɗo teddungal, mawɗo mo jasinde ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala teddini goɗɗo o tedday tum. Ay watu zillu man tasaw. Allah subhanahu wa ta'ala himo hoyna kadi himo jasina kadi on mo yiɗi jasinde. Biyadi kala khayri, moƴƴere nden fof koye jungo Allah subhanahu wa ta'ala woni ko woni. Innaka nuwan Allah ala kulli shay'in, e dow kala hunde qadirun ko a hattanɗo. Ay tuulijul layla, Allah subhanahu wa ta'ala hino naada jamma on fin nahari e ñorma on, wa tuulijun nahara himo naada kadi ay jamma on e ñalorma on fil layli e nder jamma on. Mana luutindirgol jamma e ñalorma. Ene hiɗon sikkude si tawno hara, si futuro heewino wonino ɗon hande no weeta ka subaka, si tawno hara ko jama on arayno, puusa jamma on ñalorma on ara. Si woni ha en sokoli kadi ñalorma, si woni ha en sokoli jamma, puusen jamma on ñalorma on ara. Nde ɗum no waɗayno mi tawini to nduuɗi ɓe ɓaɗodirayno. ɗuuɗu ɓe ɓaɗodirayno si ɗum wona. Si tawno hara ñalorma on arino, en sokoli jamma on, ko yen puusu ñalorma on ha o puusa o yaha fes, puusen kadi jamma on o ɓatto. Si woni ha en sokoli ñalorma, puusen jamma on kadi o yaha adde ñalorma. Si tawnaro ɗum koye jungo goɗɗo wonno ko banu adama waɗayno ɗum, ha mi tawini tunde ɗum no waɗayno ɗuuɗo ɗo ɓaɗodirayno. Kono ndaare ɓay ko golle Allah subhanahu wa ta'ala. Si weeti ñallal ngal hentike, nde jemma no ara yahare ɗum duyiwe fe, ñallal ngal yara doy ngal puuso, jemma on ara hetta place mum on. Ay jemma on dogina place mum on ha gayna. Ay ñallal ngal kadi ara hetta place mum on sans problème. Ananta bruit, ananta hay fus, sonja hay fus. Ay ay ko ɗum onni kanji ɗiɗi hiɗi ɗaɓɓidira no newiri. Ay himo naade jamma on e nder ñalorma on, jamma on kadi himo naadamo e nder ñalorma on no newori. Ay ayni wa tukhrijul hayyi minal mayyiti, Allah subhanahu wa ta'ala hino yaltina kadi ko wuuri e ko maayi. Wa tukhrijul mayyiti minal hayyi, himo yaltina kadi ko maayi immorde ko wuuri. ɗo noon ko faanda ɗo fof mon hino waawi wonude. Hiɗen anndi jooni exemple goɗɗo ene wona hino heɓa ɗo jooni haa gayna, kanko heɓuɗo on o waaloɗa o maaya, ko heɓi kon wuura. Bon goɗɗo kadi ina wuura haa o gayno heɓa kadi ko maayi, ɗum ɗon fof ino waawi wonude. Mo wawi yaltinde ko wuuri e nder ko maayi, mo wawi yaltinde kadi ko maayi e nder ko wuuri. Bon hino ara ɗo kadi joni e banu adama, aden hino ara ɗo joni neɗɗo, aden hino waɗa ɗo joni banu adama, neɗɗo hino ara ɗo ndara tawa
hara gorol makko ngol fof ma hara bam makko ɗaɓɓa ɗo ha ronka hara hay baɓɓatil imminta o heɓa ɗo ɓiɗɗo on immo heɓa jawdi hara o nafa e aduna Allah on fof wona hay bolonda makko on tun ma goɗɗo immoɗo joni ta famille makko on fof jango hay famille makko on fof hay goto andude toɓɓere ley laamu ala bon ɓe heɓa imamujo janguɗo andanɗa hoore maɗa e jannowo mofte fof fayda ay ɗum ɗo fof hino wona yaltingol ko wuuri e nder ko maayi par ce que ko ɓuri heewde kon woni ka jawdi woni ka gandal ko ɓuri heewde kon sa daari a tawa e fayda ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma ɓurɗo jasude e famille ji ɓurɗo jasude e leñol ngol ko ɗon Allah subhanahu wa taala suutata neɗɗo kelluɗo ay ko ɓuri heewde kon ay woni ka jawdi woni ka gandal ko ɓuri heewde kon a tawi ko leñol ɓurgol jasude a tawi ko ɗon Allah subhanahu wa taala yaltinta neɗɗo kelluɗo no heewi ko Allah subhanahu wa taala watta ɗum ayi ko ɗum ufandi ɗo wa tukhrijul hayyi min al mayiti wa tukhrijul mayiti min al hayyi ayi wa tarzugu man tasaw bi khayri hisabin Allah subhanahu wa taala hino arsika on mo yiɗi arsugol ala wo e landagol ma ala wo e kontugol ko an jooma jawdi goɗɗo arata ɗo inna okkan hunde kaari e yaha konta Allah subhanahu wa taala kanko simo okkorde o tibbay tun kaw mari ɗon o ɗumanno ala kontugol o landotako so okkori kanko Allah subhanahu wa taala okkora ha jona kette ayi o wi la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina Allahu akbar ɗo kadi noon probléme la yattakhizul mu'minina onon gonɗinɓe ɓen ko mboni gonɗinɗo ko jaɓuɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'i jaɓi ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wi'i kon est ce que fii ko a julɗo ko a heɓaɗo en dande ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullahi fii a jaɓali ko Allah wi kon jaɓuɗa ko nelaɗo wi kon ɗo sokkude hara julɗoyagal ngal nafima ko wiyete julɗo na ɗum waɗete julɗo dey ko jaɓuɗo ko nelaɗo wi'i kon jaɓi ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wi'i kon ko woni julɗo haqqan julɗo ɗaɓɓaɗo ɗon andi Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafa hey ko onon yo julɓe onon yo gonɗinɓe naate e diina kanka fop jaɓe diina kanka fop ala mi jaɓi ɗum ɗo mi acci ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko onon yo gonɗinɓe la yattakhizul mu'minuna kafirina ko onon yo gonɗinɓe wota on jogito hefera ɓen awliya a yiɓɓe min dunil mu'minina ko woori gonɗinɓe ɓen mana an a julɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi wota ɗaɓɓoy kefeero jatigi acca julɗo gonɗinɗo ɗimmo ma ndareɗon hande ko ɓuri hewde men enen jelɓen wona ɓe hefera ɓurɗen basade e muɗum ina ko ɓe woni ɓe janfotako ɓen ɓe woni ɓe janfotako ɓen hey hefera ɓe janfotako ɗon kadi noon ko ɗum noon andirta enen jule ɓen hande eɗen jogui probléme par ce que si a woni julɗo janfotoɗo déjà an haray a waɗali julɗo yagal ngal Allah subhanahu wa ta'ala jamino nga ndaare ɓe heferaɓe wallahi heferaɓe hiɓe andira nunɗal ngal janfagol si ɓe gollini ɓe yoɓete lakkere ma nden ha laaɓa pos ayi so haldi kadi heewa ko ɓe firtata aadi kono he allahu akbar enen ɓe julɓe wi ɓe ashhadu an la ilaha illallah wi ashhadu anna muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko jogiɗen janfaji kon siga mum ala ayi no hulɓini he ko ɓuri sattude fof ko sayi inna ɓe heferaɓe ɓe janfota ko ɓe hiɓe nunɗi joni noon an julɗo on kam ɓurno handudude e ɗum ɗo
ko am ɓurno handurde e ɗum ɗo ko julɗo hanano innede janfotako ayi o wi onon ɓe gonɗinɓe wota on jogito ɓeɗo heferaɓe awliya a yiɓɓe min dunil mu'minina accon ɗon goniɓe o inni wa man yafalu zalika kala on waɗɗo ɗum fa laysa haray o laataki minallahi ka Allah fi say in hay e hunde acca julɗo ɗimmoma ya ɗaɓɓoya kefere mo jaɓali dina jaɓali l'islam o ɗaɓɓoya on giɗo acca ɗon julɗo ɗimmoma Allah subhanahu wa ta'ala inni kala waɗuɗo ɗum ɗon haray o laataki ka Allah subhanahu wa ta'ala hay e fus illa an tattaqu minhum tuqatan sina hara hulon kulol immorde e maɓɓe mana kon woni ngol kulol joni si a immike ɗo joni a yahi ka leyɗe maɓɓe ka leyɗe heferaɓe hiɗa ande sina kamɓe ɗaɓɓuɗa ɗon giɗo amara o ko wallama aray feere ala koma basoɗa e maɓɓe haɓe wallama amara ɗon julɗo musidɗo ma ko wallama ma hay si tawi woni julɗo musidɗo ma no ɗon o mara doole ko o wallire ko kamɓe heferaɓe mari ɗon doole wawgol ma wallugol haray a mara feere fa nder ɗon ma fewtaɓe ha heɓa ɓe walle heɓa an kadi ko daroɗa ayi wayni wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah subhanahu wa ta'ala hino rentinira on hino lelɗinira on wonki makko kin Allah subhanahu wa ta'ala inna ma'al usri yusra Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko moƴƴere woni ko fandani on Allah subhanahu wa ta'ala fandaki sattinangol on Allah subhanahu wa ta'ala hino lelɗinira on hoore makko Allah subhanahu wa ta'ala hino yeɓana on juuɗe himo yurme on o wi yurmede makko nden hino e moɗon faskuruni azkurkum waskuruni wala takfuruni Allah subhanahu wa ta'ala ni anditelam mi andita on jarnelan wota on yeddan eyi Allah subhanahu wa ta'ala hino lerɗinana on hoore makko wa ila llahi lmasiru kaka Allah subhanahu wa ta'ala woni werde moɗon qul wi'u in tukhfu si on suuɗi ma fi sudurikum kon ka woni ka wonkiji moɗon aw tubduhu ma on feññini ɗum ya'lamuhu llahu Allah subhanahu wa ta'ala hino andi ɗum ayi si on suuɗi ko woni ka wonkiji mon ma on feññini Allah subhanahu wa ta'ala kanko himo andi wa ya'lamu himo andi ma dendangal fi samawati ko woni ka asmawuji kon ayi wa ma fil ardi e dendangal ko woni ko leydi ndin kon asmawuji ɗin jeɗɗi non ko woni ton kon fof Allah subhanahu wa ta'ala hay hunde majjanamo leyɗele ɗen jeɗɗi non ko woni e nder majje kon fof hino hay hunde soɗaki Allah subhanahu wa ta'ala itti noon sikki an neɗɗo banu adama mo o taggi o addi karlenangue ɗo o humpiti fimum ɗe 9 a sikki a waɗay ɗo ko wirnani Allah subhanahu wa ta'ala wona seytane wonma e cuɗede wona seytane wonma e ɗaynude ko seytane wonma e magginde cuɗanama golle ma ɗen wonano wirno noon mi sakkoto ɓiɓɓe baba adama ɓen fof mi ardanayɓe nano mi ardanayɓe ñaamo mi sakkoto ɓe fof wiwoto ɓe heɓo moƴƴere ma nden ayi ko seytane wonma e cuɗande sina ɗum siɗa andi pelletti Allah subhanahu wa ta'ala hino renuma wonano wi'iri noon rewiri Allah wasi tawi woni hara hiɗa renimo anda dey awa andey si tawi woni hara hiɗa si tawi woni a rena Allah andu hare kanko emo renuma julɗo on si a wayini a suɓay ko gera a anday ko ɗum waɗata si a rewiri Allah sa woniri ka leynangue Allah ɗo ni pelletti anda dey awa ando si a rena Allah anda ene de Allah subhanahu wa ta'ala hino renimi Allah subhanahu wa ta'ala wi wonali goto sina haray min Allah ko mi ɗiɗaɓo makko wonali ɗiɗo sina haray Allah subhanahu wa ta'ala ko tataɓo maɓɓe wonali tatto sina haray Allah subhanahu wa ta'ala ko nayaɓo maɓɓe ayi ittaqulla haysuma kunta hulu Allah nokku wo ka wonda saabu ka wonda o hiɗa wondi Allah subhanahu wa ta'ala hino renuma ayi wallahu Allah ala kulli shay'in dow kala hunde qadirun ko hattanɗo yawma tajidu ñande tawoy
kullu nafsin kala wonki ma amilati konko ki golli min khairin immorde moƴƴere muhu daran hino weeɓita wa ma amilat e kala konko ki golli min suuyin immorde e bone he nde ñande haray ko honno ɓayle ɗum tultata fodore Allah nden nde tultata nde wopata inna rabbika la bir misadi Allah subhanahu wa ta'ala ka karon payango woni ay ngar reruɗa o ko garoɗa reway ɗon pullo fo tawni ko neɓuɗa takkade ka suydo ka dambe gar rewata ay o inni ñande tawoy kala wonki hoye golli immorde e moƴƴere e kala koki woni immorde e bone hino présenti no woni pere ta waddu nde ñande neɗɗo o neloyto o inna anna baynaha wa baynahu amadan bayidan o wiya si tawi noon neɗɗo garande ñande koko boni noon o golli o darawta pellet hande ɗe golle makko présentare ɗo ko golle bonɗe ɗeɗo hande kadi habbima ɗon wona ko moƴƴi o daññade neɗɗo on toroto ina hara Allah subhanahu wa ta'ala no wawno woɗɗindirala min yiɗi bakkatu jang wona no woɗɗidiri hakkude funnangue e hirnangue ay hara noon wata wonde daññande noon e ɗen golleji makko bonɗi o ƴette hara daññande hiɗi warka ka dande makko ɗo ay daññande a woɗɗodirta e majji wa yuhazzirukumullahu Allah subhanahu wa ta'ala ino humɓinira on nafsahu hoore makko wallahu Allah raufun ko hilnotoro noon bil ibadi jiya e makko ɓen eyi qul wiw in kuntum si tawni on laati ko to hibbunallahi ɗon yiɗi Allah fattabi'uni jokkelan onon mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kala tawɗo hino yiɗi Allah jokke Muhammadu si tawi woni hiɗen yiɗi Allah hiɗen respecte sharia l'islam on hiɗen respecte ko dina kam wi kon jokke Muhammadu joni on ndaare société men on moden hande ndaare comportement men ene jule ɓen e comportement no nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sino yaade hiɗen andi ɓen ni ñande kawsara si wonoy ha wuloyi mofte nelaɗo ɗen ara yaroygol ko wiyno kawsara malayika ɓen ƴetta ɓole yiite ara luuboɓe nelaɗo ma kay nayi akkite ko mofte an ɗen ni ɓeyna oy Muhammadu ɓe jeeya kay ma ɓe sansino ay ɓe sansino nokku go nelaɗo ma kiya man tasabba bi qawmin fa huwa minhum kala wo nannitiniɗo yimɓe ko maɓɓe o jeeya joni noon enen ndaare hande enen hande comportement fof ko yimɓe alyahuda annasara ko ɓen woni ƴettude référence e muɗum hay nokkuye ngala ƴettude référence e sahabaɓe nelaɗo ɓen hay nokkuye ngala ƴettude référence e diina kan hande ko référence alyahuda e annasara ko ɗen woni e comparade référence ji men ɗin joni noon nelaɗo maki kala nannitiniɗo yimɓe koye maɓɓe o jeeyete ay ko ɗum waɗi ɓen ni ñande janggo yeeɓe mofte nelaɗo ɓen dogoye argol fattagol nelaɗo malayika ɓen ƴetta ɓole luuboɓe nelaɗo ma kay no terteɓe ɓe ko mofte an ɗen ni terteɓe ɓeyna o waye ɓe sansino ɓe jeeya kay Mamadou ɓe sansino ko adduɗa ko ɗum ɗo hino hulɓinani en wallahi ayi in kuntum so laati ko to hibbunallahi ɗon yiɗi Allah fattabi'uni jokke nelaɗon yuhibbukumullahu on sayi Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗa yon wa yaghfir lakum o haforana on zunubakum bakkatuji mon ɗin wallahu Allah khafurun ko haforo bakkatuji ɗi rahimun yurmeteɗo qul wi'u ati ullaha ay ɗofte Allah war rasulu e nelaɗo fa in tawalla si on hucciti fa inna allaha no Allah la yuhibbul kafirina o yiɗata yimɓe yeddiɓe o yiɗata yimɓe heferaɓe ɗofte Allah ɗofteɗon nelaɗo si on hucciti noon on wi haaju on wi onon sariya Allah wona haaji mon ko Allah e nelaɗo wi kon onon on haajaka ɗum ɓayre hande en wiyata a 100% kono si a ndaari 90% si a ndaari hande walla si a ndaari a tawi golleji men ɗin no lundi ko dina kam wi ko garay kono yo Allah subhanahu wa ta'ala e faamin en yo Allah subhanahu wa ta'ala faamin en gonga arsika en yiwgol gonga on nana gonga on jaɓa gonga on haray ko ɗum ɗon toriɗen Allah subhanahu wa ta'ala haray en wawa darade ɗo ko happanoɗen e ɓagu toon kon haray yoni haray inchallahu rabbi hiɗen du'ano mofte nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kala julɗo ko wawi wonirde ma wi en kala banu adama ko wawi wonde hoore ngay ɗo nangue haray ɗen du'ani on tigui hiɗen toro yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuken oɗo gonga
yiwgol oɗo gonga wawa jaɓugol oɗo gonga. Hiɗen weltani kadi ɓeeɗo musidɓe meɗen abonné ɓe oɗo télévision meɗen Jama TV, wonɓe darden ka télévision meɗen nokku o kamɓe wonire nder aduna o. haray ɗen torani fof meɗen juutugol barɗe e firtanede arsike. Kala sattiraɗo yo Allah subhanahu wa taala hoynan on tigi. Kala sokaɗo mara yo Allah subhanahu wa taala yaltin on tigi, accinama ko wonta sabu naɓugol mo kaso. Kala sattiraɗo yo Allah hoynan on tigi. Kala sattiraɗo fi jiidi yo Allah ɓe mara jiidi ɓen yo Allah subhanahu wa taala okkorɓe. faalaɓe dewgal laaɓugal sunna e ferelaɓe yo Allah subhanahu wa taala okkorɓe. Allah dandu en, Allah yawata danda en kata e kasara, danda en sabu gaño, danda en bone iblisa. haray inchallahu rabbi, haray janngo kadi si fana on juulama inchallah 15h ha 16h haray hiɗen ɗo si Allah subhanahu wa taala newni. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.